U ovom videu dobit ćeš uvod u AI programiranje, prvenstveno u alatu koji se zove Cursor. Vjerojatno si čuo ili čula već za njega, ako si kliknuo na ovaj video, ima jako puno već sadržaja o tome i u ostatku ovog videa ćeš dobiti zapravo uvodne videe koje se nalaze u mojem AI coding kursu. Moje ime je Davor Debrecin, ja sam digitalni poduzetnik već 15 godina, imao sam veliku agenciju sa preko 700 klijenata, 50 zaposlenih, a i bavim se i programiranjem već zadnjih vjerojatno 20 godina kad sam klinac. Moja edukacija je prošla još tisuće i tisuće ljudi, a moram priznati da mi je ova edukacija vezano za AI programiranje apsolutno najdraža. Umjetna inteligencija se razvila do razine do koje ja stvarno nisam očekivao da će se uopće razviti i sad možemo pričati i o svakakvim budućim manje ili više pozitivnim scenarijima koji se mogu dogoditi, no jedno je sigurno. Umjetna inteligencija je tu, izrazito je moćna, no da bismo postali dobri u AI programiranju, moramo naučiti i o pravom programiranju malo. I upravo u ovom videu ćemo stvoriti te temelje koji su ti potrebni da onda stvarno kreneš raditi programe uz pomoć Cursora, ali da ne zaglibiš jednostavno, jer bez obzira što nam AI pomaže da naš ljudski jezik pretvori u programski jezik, ako baš ne znamo u potpunosti kako programi funkcioniraju, onda ni tvoje instrukcije, odnosno tvoji promptovi će biti takvi da će ti umjetna inteligencija pružiti ono što si joj dao, ali neće jednostavno imati puni kontekst kako bi znala točno napraviti ono što je tebi u glavi i pretočiti tvoju neku viziju za aplikaciju u djelo. Tu ću spomenuti naravno i što mislim da znatno iskusniji programeri od mene misle o svemu tome. Ako si ti jedan ili jedna od njih, bit će mi drago da mi daš feedback slažeš li se sa mnom ili ne. No mislim da moj pristup ima smisla jer radeći sa tisućama i tisućama polaznika na relativno teškim digitalnim vještinama, volim da moji polaznici nauče i one teže stvari. Jer mislim da ako odaberemo Pareto pravilo 20% tih teških stvari, da možemo postići 80% efekta i onda se osloniti na ove alate, AI alate koji nam onda mogu stvarno producirati ono što želimo na kvalitetan način i tu se postiže neki po meni trenutačno najveći sinergijski efekt koji onda omogućuje da neko poput tebe koji možda je na početku svejedno može doći do razine da producira određeni kod koji je relativno kvalitetan i barem dovoljno dobar da kreiraš neke prve verzije svojeg softvera i tako testiraš ideju svoje aplikacije ili čak ako već radiš sa klijentima, pogotovo ako već imaš iskustva u izradi web stranica i tako dalje ili možda u automatizaciji na Zapieru, Makeu i tako dalje. To sve može stvarno sada onda biti upotpunjeno da možeš kreirati kvalitetne, prave aplikacije. Neću više duljiti u ovom uvodu, pogledaj cijeli ovaj video, slijedi upute, komentiraj svoja pitanja, protuargumente, mišljenja, a ako te zanima da nastaviš svoju edukaciju nakon toga, klikni na link u opisu ovog videa koji će te odvesti na moju stranicu gdje možeš kupiti cijeli kurs. Uživaj u videu, vidimo se. Idemo se baciti na AI kodiranje. Stvarno svaka čast na upisu ovog kursa. Mislim da to zahtijeva jednu posebnu znatiželju, posebnu viziju i neki osjećaj i sentiment duha vremena i pogotovo ako nisi opće do sada bio ili bila u programiranju, ali možda pod mojim utjecajem, pod utjecajem stvari koje vidiš na internetu i koje pratiš, ti je vrlo vjerojatno te zainteresiralo, ok, mogu li ja to? I znam da je moćno, znam da se priča puno o tome, znam da se stalno događaju neke nove stvari i možda si već dugo u digitalnim stvarima, možda radiš web stranice na WordPressu, možda čak i znaš već nešto vezano za programiranje. Ja sam isti takav. Ako me već poznaješ, onda znaš da sam totalni geek i da od svih tih digitalnih vještina, naravno programiranje mi je nekako draže i najviše guštam u svemu tome. No, budimo realni, pravo programiranje je stvarno teško. I ne samo da zahtijeva, ajmo reći, neki posebni mozak, bih rekao, ipak kao i različite neke vještine zahtijeva ipak malo da tvoj mozak uživa, ako ništa drugo, u rješavanju nekih logičkih problema, da voliš prtljati po stvarima dok nisu savršene, ajmo tako reći, dok ne prorade. I s druge strane, unatoč tome, čak i ako imaš ajmo reći, veći talent i predispozicije da možeš naučiti programiranje, zahtijeva jako puno vremena da stvarno postaneš u tome dobar. I najčešće ne možeš ni moći postati toliko dobar u programiranju, osim ako ne provedeš određeno vrijeme radeći taj posao.
Ili ako to si dovoljno mlad ili mlada da radiš to iz svog hobija i da si tijekom faksa, srednje škole, osnovne škole provodio sate i sate i sate programirajući. Što hoću reći, zahtijeva jako puno vremena da naučiš do te razine, da se znaš u svim mogućim situacijama i da tvoj kod koji pišeš za stvarno producira vrijedne aplikacije i vrijedne rješenja. I najčešće, osim ako se ne zaposliš u određenoj firmi kao neki, ajmo reći, junior developer, tek ako znaš neke najosnovnije stvari, prošao si neke tečajeve i tako dalje, i neko ti je dao priliku da se zaposliš kao neki početni programer, gdje ćeš onda radeći sa kolegama koji su iskusni, gdje ćeš dobiti jednostavno puno zadataka, zato što ti je to posao sada, morat ćeš se full fokusirati da se upgradeš i radit ćeš na konkretnim problemima i zadacima i aplikacijama koje su realne u smislu, ili ako si u agenciji to se radi za klijenta, ako si u nekoj firmi za interne potrebe, ali to su onda ozbiljni programi koji se stvarno koriste. I zato junior developeri naravno nemaju tako veliku odgovornost, dobivaju, ajmo reći, neke jednostavnije shit zadatke, ali imaju brigu od menadžera, projektnog menadžera, jednog senior developera, drugog senior developera i cijeli tim zapravo u toj firmi koji onda ti pomaže da se naučiš i još onda ti samostalno samo radiš tutoriale, čitaš dokumentacije, isprobavaš jer ti je sad to posao i samo se furaš u cijelu tu priču. No, unatoč tome junior developeri tek mogu postati stvarno onako samostalni developeri, da nešto samostalno u potpunosti naprave, da izbace, ajmo reći, na kako se kaže, produkciju, u smislu da nešto stvarno postoji na internetu i da ljudi, korisnici mogu to koristiti. Klasično do sada je uvijek to trebalo godina, 2, 3, 4, neki puta i 5 da bi neko postao, ajmo reći, iskusni senior developer koji sada barata sa isto jednim samo dijelom cijelog tog programerskog svijeta, koji onda se može unutar tih nekih, ajmo reći, specifičnih programskih jezika ili tipova aplikacija može snaći da bi na temelju toga mogao samostalno nešto napraviti. I u ostatku, u drugom videu ili u ostatku ove prezentacije ćemo također se dotaknuti tih nekih stvari, da malo se upoznaš sa tim svijetom programiranja. Ići ćemo stvarno od početka, ali ova priča je čisto da ti otvorim oči i da ufuram te u cijeli taj svijet, šta je on značio do sada i zašto recimo ja također isto nisam nikad dosegnuo te razine u programiranju i zašto ja nisam radio pretjerano detaljne edukacije iz programiranja. Jer prije je to stvarno zahtijevalo da moraš jako puno vremena utrošiti u to, prtljajući, radeći i tako dalje. I ako to nisi radio kad si bio mali iz čistog gušta, jer si imao puno vremena i to ti je bilo zabavno, ili ako si nisi zaposlio negdje u nekoj agenciji i dobio mentorstvo iskustvo kroz posao od drugih kolega starijih, jednostavno nema šanse da bi mogao doći do te neke više razine. Ja sam stalno bio u tome, stalno sam učio programiranju i naučio puno programiranju i tako dalje, ali sam imao velike rupe u znanju i nisam nikako mogao preći u tu neku samostalno senior razinu koji može neke moje ideje za aplikaciju samostalno napraviti, jer jednostavno uz to što sam, znači išao sam putem poduzetništva, imao sam, ko me ne zna, veliku digitalnu agenciju, u smislu prvenstveno marketinšku agenciju, ali smo radili i webove i neke aplikacije i jednostavno koliko god sam ja htio se još dodatno educirati oko toga, nisam imao jednostavno vremena da sad još nakon što sam radio neki put po 12 sati dnevno, da se sad još doma igram sa programiranjem. No, bez obzira na to sam maksimalno vremena potrošio u to i dosegao po meni čisto solidnu razinu, jer sam radio i Google Sheets formule, Excel formule i razne neke projekte koje sam na kraju danas dosegao jednu višu razinu i znam možda u nekim aspektima jako napredne stvari, ali kažem, nakon jako puno vremena, jako puno truda posloženo i na kraju dana jesam bio vezan za te stvari, nije da sam imao, ne znam, pravnički ured, odvjetnički ured, da sam se bavio pravom, pa ono kao sam onda učio malo programiranje. Ipak i u agenciji i ja prije ko klinac naravno i sve sam stalno bio u svijetu programiranja i sigurno sam bio dosegao razinu koja je znatno viša od većina ljudi koji se čak i pokušaju o programiranju i imam talente za to definitivno, uvijek su me to privlačile stvari, natjecao sam se iz matematike i takve neke stvari, jednostavno bio sam idealni kandidat za to. No, unatoč tome moja jedna osobna cijelo vrijeme neka, najmo reći,
boljka i ono što mi uvijek onak tak bilo žao da nikako nisam uspio naći vremena da stvarno postanem dobar u programiranju. Zašto? Zato što sam ja osobno htio kreirati imao sam ideje za aplikacije, imao sam vizije neke koje sam, odnosno viziju za neku aplikaciju, htio sam je provesti u djelo i htio sam je samostalno napraviti, jer nije samo stvar nekog ulaganja novca da nekom delegiraš da ti neko nešto napravi za aplikaciju, nego je jednostavno ta priroda, i to ćemo vidjeti kroz cijelu edukaciju, priroda programiranja i razvoja aplikacije je jedan proces koji nije ono sad ću ja se osmisliti i sad samo trebam reći nekome da to napravi i to će se magično napraviti. To je dobra poveznica sa svim problemima koji ćemo se susresti u samom AI programiranju. Tako da to je dobro Steve Jobs rekao, ako nađem ću linkati taj video i gdje je on imao problem sa osobom kad je prvi put pokrenuo Apple i kad je Apple dosegao neke razine samo sa Macintoshima i još prije iPhone-a i tako dalje. Tada je Jobs dobio otkaz iz Apple-a jer su oni zaposlili nekog drugog direktora da bude kao bolji biznis direktor koji će voditi Apple, a Jobs nek bude kreativac koji izmišlja proizvode i tako dalje, jer je tada imao samo 30 godina, a već je Apple narasao na ogromne razine. Je rekao da je i onda su se njih dvojica naravno posvađali i uprava i odnosno nadzorni odbor je odlučio da ipak vjeruje tom direktoru koji su zaposlili i dali su otkaz Jobsu. Onda je Jobs radio nešto svoje pa se te kasnije vratio i napravio iPhone i iPad i odnosno prvo iPod pa iPhone i tak dalje i napravio ovu revoluciju što je danas svi znamo. Ne? Uglavnom, onda kasnije kad su ga pitali šta je bila glavna greška tog direktora, svi se nisu skužili i zašto je Apple došao u velike probleme, zato se Jobs i vratio, to je ključan dio priče, sam zaboravio reći, jer nakon što je 5, 6, 7, ne znam godina Apple bio bez Jobsa, je pod vodstvom tog direktora je došao u ogromne probleme i skoro propala firma i one su, kak je Jobs nastavio nešto raditi dobro, su ga naravno nekako pozvali da pokuša se uključiti da spasi Apple i onda ga naravno spasio, ne samo da je spasio, nego je napravio još veću revoluciju nego ikada. A šta je rekao, šta je ovaj krivo napravio? Krivo je napravio to da je mislio da je samo bitno imati dobru ideju. I da se sve onda ostalo nekako magično složi, samo ako zaposliš dobre ljude, ako naravno imaš love da angažiraš pametne stručnjake i softverske inženjere i tako dalje, dizajnere, da će oni samo jednostavno magično to provesti ili to će magično funkcionirati. A zašto je to greška? Zato što kada radimo tako nešto kompleksne stvari, tek kada zaprljamo ruke, tek kada uđemo u te stvari, otkrivamo šta zapravo treba napraviti. Ne samo po pitanju toga što skužimo, ova funkcija bi mogla biti ipak ovakva ili nam padne ideja, ovo bi bilo korisno za korisnike ili možda bi ovako možda bolje izgleda ovaj dio na našoj aplikaciji i tako dalje, nego i sami tehnički aspekt. Kad uđeš unutra vidiš, čekaj, ova funkcija će zapravo biti jako kompleksna za napraviti jer nismo mislili da će nam trebati to u bazi podataka, pa kad to izvlačimo to će predugo trajati, a bitno je da brzo se učitava, znači ipak nećemo moći to, nego moramo koristiti funkciju BC i tako dalje. I taj proces tog neke mukotrpne bitke sa tim procesom razvoja aplikacije i tako dalje je ono što zapravo dovodi do toga da danas možemo reći da kada vidimo neki software ili neku aplikaciju koja je kreirana na kvalitetan način i služi, ima puno korisnika i vrijedna je i tako dalje, to je jedino bilo moguće postići da su ti ljudi koji su tamo radili, softverski inženjeri, ali i dizajneri i svi drugi članovi tima, prljali ruke u svemu tome, hrvali se sa tim problemom, razmišljali, gledali, izašli neki novi problem, pa smo promijenili drugi problem i tako dalje i tako dalje. I zato nije samo bitno, sad ću ja samo recimo, vratim se na svoju priču, zašto nisam ja recimo nekoga samo angažirao da mi napravi neke moje softverske ideje, makar sam imao novac da ih platim i platim dobre inženjere, je zato što u tim ranim fazama ideja aplikacije za meni je ključno da ja počnem vidjeti malo to. Ne mogu se samo izmisliti u glavi cijelu priču do kraja, onda ću samo donijeti neki veliki bunt uputa, evo, to je to, sad ti to napravi. Ne, moram napraviti aplikaciju, pa vidjeti kako se to diše, pa možda napravite takozvani MVP, minimum viable product, ili tu ćemo reći minimum viable software ili minimum viable aplikacija, znači minimalni set funkcija koje možemo dati korisnicima u ruke da vidimo da li to uopće ni hoće, kako im se sviđa to, da li koriste to, da li ih muči neki dio aplikacije, ali smo nešto krivo napravili i tako dalje i tako dalje. Zato sam od uvijek htio sam napraviti prve stvari, jer znam da je to onda nešto s čime se ja mogu hrvati i da niko ko ja neće se znati hrvati s time ako samo delegiram dalje. Jer budemo realni, kad je neko softverski inženjer, pogotovo freelancer i tako dalje, koji rade na nekim manjim projektima, onda
postoji neki limit do kojeg će oni to doživljavati jednako duboko kao što doživljavaš ti koji im je interesu da se to razvije na neki poseban način, da bude uspješno i da ljudi su oduševljeni i da žele koristiti tu aplikaciju ili šta ja znam šta. Tako da to je nešto što jednostavno ne možeš. Evo, imam prijatelja jednog koji je rezao 200.000 eura u runde od takozvanih venture capitala, znači za startup svoj, i angažirao super ljude i sve to, i 200.000 eura su trošili na razvoj mobilne aplikacije i svega ostaloga i tako dalje, što nažalost nisu ovi uspjeli do kraja napraviti kako spada i došlo je do sukoba između njih. Ovi su tvrdili da su oni povećali opseg tog posla, ovi su tvrdili da su se ipak dogovorili i možda neki članovi tog tima nisu bili najbolji, pa nisu napravili aplikaciju koja je dobro funkcionirala, je bila takozvana bagovita, odnosno puna grešaka. I pazite, 200.000 eura se potrošilo na razvoj aplikacije koja na kraju dana nije gledala svjetlo dana zato što nije bila moguće završiti. Na stranu sada toga ko je kriv, uvijek se to naravno može dogoditi, da te neko zezna jer ne zna ili nisi dobro freelancera odabrao, tako da uglavnom. To je razlog što sam ja htio tako naučiti, ali se unatoč tome nisam uspio postići tu razinu. Šta se onda dogodilo? Onda sam zapravo se stalno oslanjao na takozvane low code i no code alate, o kojima smo također u nekim raznim edukacijama pričali i stalno njima sam spominjao. Možemo reći da je WordPress neka low code, no code aplikacija. Što to znači? Znači da ne kreiramo direktno pravi programski kod, nego imamo neku među aplikaciju koju možemo koristiti njezino sučelje kao neprogrameri, koje možemo ipak neku logiku složiti, aha, hoću ovo, web builderi, u Elementor, u ovom, kak se zove, WordPressu i tako dalje, koje onda nešto složi, ti znaš update i onda ima neki software iza WordPressa koji to sve što si ti napravio u Elementoru i tako dalje, onda on to pretvori u neku web stranicu i web aplikaciju koja onda opet korisnik može koristiti, klikati i imati neke funkcije te aplikacije. Ali to je ono što isto odmah imaš na umu. Znači, doslovce svaka aplikacija koju vidiš na internetu ispod haube ima različite tehnologije koje koriste. I jedna te ista aplikacija ili jedna te ista web stranica se može napraviti sa raznim tehnologijama. Evo, ako ste već dugo na digitalnom superheroju, ja sam uvijek bio na WordPressu iz ovog razloga. Bio WordPress aplikacija, odnosno WordPress stranica, pa sam morao dodati pluginove da bi omogućio sustav subscriptiona, da bi članarina, da bi ljudima dobili pristup različitim edukacijama, da imaju neke, onda sam sada dodao bio neki chatbot, pa ovo, pa ono, to su sve bili neki dodaci na WordPress. I uvijek sam, također isto sam već još i davnih dana, kad je tek izašao Bubble, ako ko zna, sam među prvima bio koji su koristili Bubble i onda isto nisam, ajmo reći, bio zadovoljan s time nikada, zato što neminovno ta firma koja je osmislila Bubble ili osmislila na kraju dana WordPress, oni moraju nekako to pojednostaviti za širi skup korisnika i oni onda tu razmišljaju, ok, korisnici moraju napraviti ovu funkciju ili ovaj funkciju, onda oni cijelo ne razmišljaju kako da od pravog programskog koda napravimo taj među software, da nek programer može komunicirati s našim tim softwareom kako bi producirao neki software. I tu neminovno ima kao prvo jako puno posla, tako da oni jako često nemaju sve funkcije što bi jedan programski jezik mogao omogućiti da se razvije. Oni moraju to sami prvo razviti to neki među taj korak koji ima sučelje i pravila i tako dalje i tako dalje. I dodatni problem je što najčešće upravo zbog tih, kao ajmo reći, neke međupoveznice između programera i pravog programskog jezika, onda oni moraju izgenerirati taj kod na neki, ajmo reći, statičan način i to često budu onda aplikacije koje stvarno ne funkcioniraju. Dobro spore su, nisu tako kvalitetne i tako dalje i onda si još vezan za tu platformu koja ti naplaćuje korištenje te stranice ili aplikacije i samim time si onda, ajmo reći, ni vrit ni mimo. I to se osjeti kod korisnika, osjeti se u tvojim troškovima i tako dalje i tako dalje. Zato kako god sam htio kao neprogramer prije AI revolucije uzeti takve neke alate da ne moram sad jer ne znao sam da neću naučiti programiranje toliko dobro da mogu samostalno se programirati na profesionalnoj razini, ali svejedno nisam nikada postigao taj efekt i uvijek sam bio frustriran kako te web aplikacije, no-code, low-code aplikacije, bilo kroz WordPress ili kroz Bubble ili kroz sve neke druge među alate, nisam jednostavno bio zadovoljan s njima. I isto sam moraš puno naučiti zbog svih ovih razloga koje se naveo. I eto, AI revolucije. Došlo je i to vrijeme. Osobno nisam stvarno razmišljao i niti mislio da će AI tako biti dobar. Možda nikad u mom životu, a dogodilo se to što se dogodilo. ChatGPT je prvi koji je pokazao to javnosti šta zapravo su uspjeli napraviti da umjetna inteligencija može generirati tekst, ali i sve ostalo.
I sad neću ulaziti u te teme kako to funkcionira, ima drugih mojih videa na temu ChatGPT-a i tih stvari, ali vjerojatno znate dosta se pišemo nešto što želimo i dobimo custom prilagođeno točno ono što smo upisali. Jako danas pogotovo ekstremno inteligentno, ekstremno točno, ekstremno brzo, ekstremno povoljno. I ono što je najljepša stvar u svemu tome što se dogodila je to da je programiranje zapravo je neki jezik, odnosno tekst. Tako da, kako su mogli puno podataka tekstualnog unijeti u te modele dok su učili da bi naučili o svemu i svačemu odgovarati na pitanja, tako su mogli ogromnu količinu koda koji se već producirali super iskusni, kvalitetni, najbolji softverski inženjeri kroz zadnjih 40 godina. Također isto prebaciti u ChatGPT, također im baciti unutra i da on to lijepo popapa i nauči zapravo programirati. I to je ono što je promijenilo cijelu priču. I ja sam konačno dobio, a to ćete sada dobiti i vi, mogućnost da mogu kreirati pravi programski kod kao pravi softverski inženjer i vidjeti svoju, ajmo reći, imati mogućnost da svoje neke vizije pretočim u stvarni kod. Nahajpao sam sad to dosta dovoljno, mogu još, ko želi mogu još nahajpati, ali prvo pretpostavljam da ste se zaljubili u ChatGPT i da vam pomaže u svim mogućim situacijama, da ste se već možda navikli koliko ChatGPT vam pomaže, odnosno prilagođava vaše odgovore na pitanja i probleme i tako dalje. Ako niste, to je prvi korak od sad nadalje, svaki dan koristite ChatGPT, po mogućnosti si platite plaćenu verziju odmah, tako da ga možete bez ograničenja koristiti konstantno za sve. Jer to je zapravo isto što ćemo raditi u programiranju. Znači, taj aspekt toga da sad ti možeš nekome reći šta ti želiš, a on ti izbaci i najnapredniji kod koji taj problem rješava, je zapravo potpuno uništilo potrebu za tim low code i no code rješenjima. Da, i dalje no code i low code rješenja možda na početku još mogu biti jednostavnije, zato što smo se mi svi navikli da volimo ta sučelja i graditi web stranice i tako dalje. Ali vjeruj mi da na kraju ovog kursa ćeš isto također biti svjestan ili svjesna da je to budućnost jednostavno. Na budućnost gdje ćemo mi, ljudi, imati interakciju sa računalima, tako da samo govorimo prirodno kao što razgovaramo jedan između drugoga. Kompjuteri sada već jesu praktički ljudi koji mogu komunicirati s nama na ljudski način i biti ekstremno inteligentni. I poslije nekim videima ćemo pričati usporedbi softverskog inženjera čovjeka i robota, ajmo tako reći, i ući ćemo cijelu tu problematiku da razumiješ u potpunosti koje su prednosti, mane, razlike i tako dalje. Ali ono što je sad za ovaj uvodni video bitno da imaš na umu je da učeći kroz ovaj tečaj, makar ne znaš ništa o programiranju, ja ću te provesti kroz sve te stvari da dođeš u poziciju da pričaš sa ChatGPT-em, odnosno sa drugim isto alatima, odnosno modelima, i da kroz sve te još dodatne alate koje su na raspolaganju zapravo možeš kreirati hiperkvalitetan, hipernapredan, jednako moćan software i aplikaciju kao što su do sada samo mogli ljudi koji su imali iskustvo radeći u softverskim agencijama. I naravno da sadašnji iskusni programeri, ne ovako ko ja, nego neko ko je fakat prošao taj cijeli put, normalno da oni imaju nešto za reći malo protiv toga, imaju neke protuargumente. I sa većinom tih protuargumenta ja se slažem. No, imamo na umu da ljudi kada su jako duboko u nekoj vještini i kada jako puno znaju o nečemu, naravno da bilo koje neko rješenje koje ih kao, ajmo reći, augmentira ili mijenja u neku ruku, da će vidjeti na prvu će odmah vidjeti 1001 problem u tom. I to je točno, ali u ovoj fazi AI programiranje nije namijenjeno da zamijeni senior developera, ili čak nije namijenjeno ni da zamijeni neke junior developere, nego je dvije stvari. Omogućilo je meni i tebi koji nismo programeri, nemamo vremena se sad učiti do te mjere kao što sam pričao, niti se zaposliti u softverskoj agenciji, da možemo konačno razvijati neke aplikacije i baciti ih na tržište i vidjeti kako to funkcionira. I to je najbrži i najbolji način da naučiš samo programiranje. Ja sam sada actually po prvi puta i naučio samo programiranje i pokrio te rupe koje sam imao, jer najbrže učiš kad imaš neku ideju i napišeš, ne razmišljaš kako bi ja to napravio, kako ću to napraviti, ti napiši, neko ti to pokaže, a ovak se to radi, onak, aha, tak se to radi, ova funkcija, ovaj način, sad mi je jasno zašto, još onog što znam i tako dalje. Tako da imat ćeš ti posle naučiti i učiti pravo programiranje, ali kroz ovaj cijeli proces
pardon, uvijek udari moj mikrofon, kroz ovaj cijeli proces će to zapravo biti brzo, jednostavno i u odnosu naravno na to da moraš sam učiti kroz tutorial i tako dalje. Znači, programeri će definitivno imati nešto to za reći, ja se s njima slažem i pričat ćemo o tim još nekim stvarima koji su plusevi, minusevi i tako dalje, ali generalno gledajući, ono što ti moja poruka za kraj ovog uvoda je kroz AI programiranje i ovaj tečaj i druge izvore informacija i projekte koje ćeš raditi, ćeš moći u potpunosti znati kako kreirati prave aplikacije, a sa time ti se otvaraju ogromna vrata. I neće se tako brzo dogoditi da umjetna inteligencija može samostalno sve raditi. Vidjet ćeš kasnije, sad neću ni reći zašto, ali u drugim videima ću povezati tu misao, da bit će ti jasno zašto još jako dugo vremena, čak i ako umjetna inteligencija postaje još inteligentnija, a sad je već na jako zavidnoj razini, neće moći bez čovjeka. I čovjek će i dalje biti još tu. Jer imamo neke inherentne prednosti, prvo u našem biološkom procesoru tu, a drugo i u samo kako trenutačno stvari u svijetu funkcioniraju koje se ne mogu lagano zamijeniti. Kako naš digitalni svijet zapravo tehnički funkcionira je nemoguće u potpunosti ubaciti umjetnu inteligenciju. Eto, to je to za kraj. Idemo sada u sljedeći video i vidimo se. Bok. U redu, lijepi moji. Idemo se prebaciti na prvu veću temu, a to je uvod u samo programiranje. Pripremio sam vam nekoliko tema koje ćemo danas proći, ali glavni cilj je da sad malo uđemo u sami svijet programiranja. I ono što ćemo malo danas zaprljati ruke i zašto ćemo zaprljati ruke je da ako želite biti dobri u AI programiranju, morate naučiti o samom programiranju. U uvodnom videu, prethodnom videu, sam objasnio zašto je programiranje zahtjevno za naučiti, da dođemo do razine da stvarno možemo producirati kvalitetne softvere i razlog ovog današnjeg videa je upravo to da ne možemo biti dobri u AI programiranju ako ne znamo bar prirodu programiranja, web programiranja. I to je tema današnjeg videa. Znači, morate naučiti kako softveri funkcioniraju da budete dobri u AI kodiranju, iako nećete možda napisati niti jednu liniju koda. Što to znači? Znači da želim da kogod to bilo zahtjevno i kogod vrlo vjerojatno nikad nećete napisati ni jednu liniju koda, barem prvih određeni broj puta, dok kroz samo AI programiranje ne pohvatate i kako se to zapravo radi, da možda čak i možete i sami napraviti, ali cijeli smisao je da govorimo, da koristimo umjetnu inteligenciju, da ono što želimo napraviti, da nam ona to isprogramira. Ali također, već sam bio spomenuo, ne možemo to kvalitetno raditi bez da razumijemo što se zapravo treba napraviti. I u jednim svojim videima općenito na temu umjetne inteligencije i ChatGPT-a sam bio rekao da najbolji način na koji možemo iskoristiti ChatGPT, nevezano za programiranje, ali i za programiranje, je da se moramo ubaciti u ulogu nekog šefa, odnosno menadžera. A karakteristika dobrog menadžera je upravo ta da poznaješ tematiku, da znaš šta ono što delegiraš osobi zapravo znači i kako se to zapravo mora napraviti, barem u ključnim stvarima, a onda ta osoba može dobiti jasan zadatak da to sve detaljno stvarno zapravo napravi i završi taj zadatak. Znači, ne moramo znati, ako imamo osobu koju smo zaposlili koja je vrhunska u dizajniranju logotipa ili općenito u dizajnu, mi moramo razumjeti principe dizajna, moramo razumjeti komunicirati što mi želimo. Da ta osoba može svoje iskustvo i vještinu iskoristiti da nam producira ono što mi želimo. Tako je isto u programiranju, tako isto kad komuniciramo i sa ChatGPT-em nevezano za programiranje. Ako mu damo nekvalitetnu uputu, takozvani prompt, nećemo dobiti najkvalitetnije rezultate natrag, jer ne može nam čitati naš um. On mora onda neke stvari pretpostavljati i onda popuniti rupe koje mi nismo dali specifično i samim time onda stvaramo prostor za određenu grešku, odnosno da dobijemo natrag softver, odnosno kod koji ne radi točno ono što smo mi htjeli ili nije uzeo u obzir neke stvari. Tako da uz AI programiranje, što ćemo najviše se posvetiti vremena, paralelno ćete učiti i o samom programiranju. I danas je prvi korak što ćemo za to napraviti. Pa idemo se odmah baciti na posao. Prva tema nam je kako zapravo rade software. I tu je već jedna prva mala informacija koja vam je jako važna da imate na umu. Do sada ste, ako niste nikad programirali, do sada ste vrlo vjerojatno bili jednostavno korisnici drugih softvera. Išli ste na web stranice, možda čak i ako gledamo samo i WordPress,
da ste koristili WordPress do web stranica, koristite računala, koristite mobitele, WhatsApp, Facebook, Instagram i tako dalje i vi ste u ulozi korisnika i intuitivno razumijete kako sa tim softverom kad klikate po ekranu ili upisujete nešto u neki softver, neku formu, kao korisnici imate iskustva šta želite da se dogodi, šta je bitno, šta očekujete da ćete, kako nešto morate napraviti da biste postigli neki cilj. Objaviti fotku, poslati mail, dodati post na WordPressu i tako dalje. Imate kroz sučelje, imate proces kojim to postižete. No sada kada se ulazimo u programiranje, morat ćete naučiti gledati sve softvere s jednim novim očima, s jednim novim pogledom na to kako zapravo softveri funkcioniraju. I u ovom videu ću vam, ajmo reći, rasvijetliti razne takve neke stvari. Tako da je prva stvar koju trebate naučiti je da se svi softveri i sav kod piše u nekakvim fajlovima i stavlja se u neke foldere. Znači doslovce identično kao bilo koja datoteka na računalu, poput videa, Worda, PDF-a, fotki i tako dalje. Tako isto i programski kod se piše u nekim fajlovima. Kao što glazba ima .mp3, .wav, kada za video imamo .mp4, .mov, .avi, .mkv i tako dalje. To su ekstenzije koje kažemo onda računalu o kakvoj datoteci se radi. I možda će vas začuditi, sad već prva neka stvar da vam otvore se oči. I svaka ta mala datoteka za sliku, za video, za dokument, svaka ta mala datoteka je zapravo software. Mi kad ga kliknemo, otvorimo ga u nekom drugom softveru, pa onda tu datoteku ne vidimo u njezinom softverskom, ajmo reći, aspektu. Ali da možete otvoriti svaku datoteku, uključujući i .jpg ili .png za sliku, kada biste otvorili na razini softverskoj, onda biste također isto unutra vidjeli različiti nekakav kod, odnosno tekstualni opis onoga što će onda neki drugi softver pretočiti u sliku na ekran ili video koji možete pokrenuti. Tako da svaki softver kojeg mi budemo radili ćemo raditi u nekoj datoteci i stavljat ćemo ga u određeni folder. I sad odmah za neki praktični primjer otvorit ćemo folder cijele aplikacije koju upravo gledate. Znači aplikacija na kojoj sada gledate ovu edukaciju na digitalnom superheroju. Otvorit ćemo taj folder gdje se nalaze svi dokumenti, odnosno fajlovi, odnosno folderi koji sadržavaju programski kod i različite aspekte koji omogućuju da ova stranica izgleda ovako kako da izgleda. I evo, recimo, imamo određene foldere, imamo određene datoteke. Sad recimo, neki put imamo .text, to je najjednostavnije. Pa onda imamo .ts, pa imamo .mjs, pa imamo .js, pa imamo .json, pa imamo .md. Ako uđemo malo dublje u neki folder, vidimo da imamo tu jako puno toga. Imamo još podfoldera. Imamo .d.ts, onda imamo .astro, onda imamo podfoldera .ts, već možete vidjeti da su neki popularni i neki manje popularni. I tako dalje, i tako dalje. Znači sve što čini ovu tu stranicu omogućuju sve ove tu datoteke koje također ćemo onda unutar samog koda međusobno povezivati. I cijela mudrost je zapravo da kreiramo te datoteke. Pa ajmo to otvoriti u glavnom programu koje ćemo koristiti za programiranje, a to je Cursor. I evo, ovo je Cursor. Dakle, to je zapravo vrlo jednostavan program. Vidite, nema ništa. I sad ćemo malo po malo ću vam otkrivati koja 3 ključna aspekta, ajmo reći, odnosno 4 područja koja ćemo imati unutar Cursora. Tu gore sa desne strane vidite da imamo ove tu 3 ikonice uz ovu koja je za postavke i kada na njih kliknemo će nam se otvoriti različiti paneli. Kada kliknemo na ovu tu srednju, otvorit će nam se panel sa upravo istim tim fajlovima i folderima. Kao što vidimo ovdje, tako imamo i ovdje. Ok, ja koristim na MacBooku, ali ista stvar je kada otvorimo i na Windowsu. Znači tu su nam ovi folderi, tu su nam dolje datoteke i to je identična stvar kao ove tu datoteke, odnosno folderi i ispod su datoteke. Odmah možemo vidjeti da nam tu već kursor malo olakšava cijelu priču, da imamo neke ikonice pored svakog nekog fajla. Te ikonice nam olakšavaju da ne moramo ovako nečitljivo gledati o kojoj se datoteci radi. Ovisno o nastavku, o ekstenziji svake datoteke, tako će biti različita ta ikonica. Pa onda već vizualno možemo vidjeti različite neke tipove datoteke. I sad, kad želimo otvoriti neku datoteku, jednostavno kliknemo na nju i ona će se otvoriti ovdje u sredini. I ovo
što ovdje vidite, to je programski kod. To vam je vrlo vjerojatno poznato, vrlo vjerojatno ste bar ako ništa drugo vidjeli programski kod, ali ono što sam rekao u prvom videu, to je na kraju dana samo neki tekst. Tekst koji slijedi neka određena pravila. Ono što moramo prvo uvijek zamijetiti kod programskog koda, što se morate naviknuti gledati, je da se radi isključivo o nekakvim pravilima koje je netko osmislio za nas, koja nešto znači. Kako da to još jednostavnije kažem? Kada gledamo malo detaljnije, ako gledate sad samo bez ikakvog razumijevanja, samo gledajte malo u taj kod. Šta tu imamo? Imamo uvijek neke dvotočke, pa navodnike, pa zareze, pa različite zagrade, pa ove boje nam također cursor pomaže da lakše vidimo neke dijelove tog koda. I svaka ta neka boja nam nešto malo drugačije znači. Lakše nam je onda upravljati s tim kodom. Opet, nećemo mi to ništa morati naučiti, nećemo mi tu morati nešto tipkati i ići gledati kako da kliknemo ovdje, da pazim da sam stavio točkicu, zarez i tako dalje, nego će to raditi za nas umjetna inteligencija koja je sada jedan važan dio također isto cursora. No ono što je sada za vas bitno da razumijete cijelu tu priču oko programiranja je da svaka ta ekstenzija, znači u ovom slučaju .ms, predstavlja da je u ovoj tu datoteci se piše određeni programski kod po određenom programskom jeziku, odnosno određenim programskim pravilima. I sad ako imamo tu ms i recimo ovdje imamo ms i ovdje imamo ms, ti fajlovi koriste jedan određeni programski jezik i imaju svoja određena pravila. Tu dolar znak znači jednu stvar, zarez znači drugu stvar, dvotočka i zarezi, odnosno navodnici i tako dalje znači određene stvari. Ako otvorimo nastavak.json, imamo malo drugačija pravila unutar tog programskog koda, odnosno tog programskog jezika. Ako sa strane odemo neki podfolder, recimo, idemo na pages i otvorimo recimo Astro, on ima neke svoje specifične zahtjeve kako se ta datoteka mora pisati da bi producirala efekte koje želimo postići sa programskim kodom. I naravno da sada vrlo vjerojatno kada ovak ja s vama tu sad prolazim, da sad vama neko kaže napiši ovo tu, to je onaj razlog što smo pričali da je programiranje teško i da zahtijeva jako puno godina da bi neko mogao smisleno ovako nešto iz glave istipkati. Jer svaka ova tu mala stvar ima svoju ulogu i svrhu i mora se slijediti neka ta pravila takozvane sintakse i pravila programskog jezika da bi na kraju ovo tu sve imalo smisla. I opet mi to sve nećemo trebati raditi, nego će to umjetna inteligencija za nas raditi, ali vi sad morate imati to na umu. Znači da definitivno što je najvažnije u ovoj sad fazi je da imamo, da ono što ćemo provoditi vrijeme je da ili dodajemo nove fajlove ili uređujemo postojeće fajlove. Odnosno, to radi umjetna inteligencija za nas. Ali zapravo zato je to tako jednostavno na kraju krajeva. To je puno jednostavniji proces nego što je naučiti sve moguće specifična sučelja unutar WordPressa što nešto radi. Zato je umjetna inteligencija može kreirati programski kod, a još uvijek vam ne može napraviti WordPress cijeli. Zato što sve što se ovdje bazira je samo tekst unutar datoteke. I ono što sam rekao u prvom videu, umjetna inteligencija je ove generacije, ovo što danas imamo na najnaprednije, je omogućena tako da smo mogli ogromnu količinu tih tekstova, u ovom slučaju programskog jezika, ubaciti u njihove modele da oni to prođu i nauče i postignu inteligentno razumijevanje tog teksta, da bi ga kasnije mogli reproducirati. Ali zapravo tu imamo jako ograničen stupanj slobode, što znači da sve što treba se raditi je dodavati datoteke, unutra upisati kod i dodavati datoteke i slagati ih u foldere. I postoje neka pravila koja su naravno zahtjevna za naučiti, ima ih jako puno, s kojima te se stvari kombiniramo da bismo na kraju svega toga u cijelom tom folderu imali nešto što ovako izgleda kao što izgleda ova stranica sa svim mogućim funkcionalnostima, sa svim mogućim stvarima, sa svim mogućim animacijama, sa bojama, sa fontovima, sa tekstom, sa slikama, sa videima i sve što je potrebno da korisnik kada dođe na stranicu klikće po njoj, sve je na kraju dana sadržano između ostalog u nekim od ovih datoteke. I te datoteke se međusobno mogu povezivati kroz programski kod, tako da recimo kako vidiš gore search funkciju, ona je jedna mala datoteka, mogu čak i pokazati najbolje. Ako gledamo da želiš pogledati recimo search komponentu, to je ova tu file searchbar.tsx. I tu se sadrži
određeni kod koji je omogućio gore navedeni search bar. Poslije ću vam malo detaljnije naravno pričati o tome kako se ti fajlovi međusobno povezuju, sada da ne ulazimo previše u detalje, ali kao što vidite, ovdje ima jako puno datoteka. Svaki ovaj folder ima jako puno još dodatnih malih softverčića, odnosno malih datoteka koji svaki za sebe odrađuje neku određenu funkciju. I na taj način, gradeći te male datoteke, možemo napraviti cijelu web stranicu, odnosno aplikaciju. Ok, i sad prije nego što napravimo usporedbu sa Google Sheetsom, što je bitno imati na umu? I kad ovdje govorimo recimo o .astro datoteci, koja je neki određeni programski jezik, odnosno framework. Svaki od ovih tu sada tih datoteka, odnosno programskih jezika koje ćemo koristiti, oni su također isto neka verzija low coda, no coda. Samo u još dodatno spuštenom dolje dijelu vezano za samo programiranje. I to je ono što sam tu bio napisao, razina apstrakcije. Mi uvijek moramo razmišljati o tome da kada govorimo o programskom kodu, da se na kraju dana sve to radi na nekoj razini apstrakcije, kako se to kaže. Dakle, morate imati na umu da i kad pišemo programski jezik, imamo te neke uvijek razine apstrakcije na kojima mi pišemo programski kod, a ti programski jezici i frameworkci slijede nekakvu sintaksu u tekstualnom formatu. Već sada kada vidite ovako po bojama, možete pretpostaviti da svaka neka boja predstavlja nešto. Možete vrlo vjerojatno čak malo to i logički zaključiti. Znači, ako imamo button, piše tu da je to neka koja je varijanta tog buttona, ovo sad malo kompleksno, nema veze. Class name, tu imamo neke, vidite, hover, bg transparent, znači da kada mišem hover preko ovog buttona, neka pozadina bg background bude transparentna. Font normalni, znači da nije boldano, nego da je normal. Znači, to je ovo tu kada stavimo font normal, to je slično kao kada u WordPressu stisnemo na bold ili italic ili tako nešto. Samo smo to nismo napravili preko sučelja, nego smo napisali tekstualno u programskom kodu. Znači, čisto da ponovim. Pišemo sav programski jezik, sve što ćemo u ovoj aplikaciji pišemo u neki file, koji ako nam treba neki novi file, doduše to će napisati i naša umjetna inteligencija, dosta možemo tu desnim klikom stisnuti i staviti new file. I napišemo onda file test.html recimo. I imamo sada novi file i sad tu možemo opet pisati unutra ko da je bilo koji drugi dokument. Samo što ako ja pišem ovakve gluposti, to onda nema smisla. Nego moram slijediti sada pravila pisanja HTML datoteka, odnosno HTML file. No to sve umjetna inteligencija odlično zna i oko toga se ne moramo previše niti brinuti. Uz te dvije stvari, znači programskog jezika i failova i foldera, imamo i neka cloud rješenja. Što to znači? Znači nešto što ne možemo odraditi samo preko tekstualnog dijela naše aplikacije, nego moramo otići na neki online servis koji nam pomaže da bi u potpunosti završili našu aplikaciju. U tom slučaju, čisto sam napomenuti, to je recimo neka baza podataka ili neki hosting servis gdje ćemo objaviti našu aplikaciju. No to ćemo detaljno se proći. Kada smo gotovi sa programiranjem, onda cijeli ovaj tu naš programski kod trebamo prebaciti na server, odnosno na neki hosting. I to ćemo također isto raditi. Znači, u biti tu proces je sada što trebate znati, proces je da uz umjetnu inteligenciju pišemo kod koji se nalazi zapravo unutar svake ove datoteke i foldera. Ima neka svoja pravila koja je poželjno naučiti, ali ne moramo znati detaljno. Kada nešto tu završimo, onda objavljujemo, i to ćemo pokazati u drugim videima, objavljujemo iz cursora, uploadamo, ajmo tako reći, uploadamo na internet i onda to može biti dostupno ovako kako sada vidiš na cijeloj stranici. Ok, sad ćemo se prebaciti na to kako funkcionira sami web, da to isto malo naučimo i onda ćemo se još vratiti naravno na cursor, tam pokažem i na primjeru i ostale aspekte cursora. Također, ovo je dobra prilika da malo pokažem kako ćemo koristiti ChatGPT ili kako vi trebate koristiti ChatGPT. Kad god nešto ja kažem, vas zaintrigira ili želite malo detaljnije tome proći ili vam nije jasno, ChatGPT definitivno tu najviše pomaže. Ja imam verziju Plus, no i besplatna verzija je također isto dobra, samo što imamo puno više stvari koje možemo koristiti u Plusu. Tako da idete na Personal Plus i za $20 mjesečno možete imati sve ovo što ja također imam u ovim videima. Pa čisto kao primjer, ja ću tu napisati: svojim polaznicima sam upravo objasnio kako se softveri i web programi pišu prvenstveno u nekim datotekama i folderima koje onda možemo uz alate poput cursora editirati i na kraju onda i objaviti na internetu. Da im još malo približi taj koncept pisanja softvera u datotekama, jer su oni vrlo vjerojatno naviknuti da softvere koriste samo kroz sučelje. Ok, to je sada alat koji koristim, Whisper Flow, koji mi je moju diktaciju pretvorio u tekst.
isto jedan vrlo koristan alat za AI programiranje do kojeg ćemo doći, jer puno lakše i brže možete izbaciti prompt iz glave i samim time ubrzati proces rada sa ChatGPT-em ili AI kodiranjem, odnosno cursorom. Ja ću mu to sada poslati. On će to sada malo pisati. U ovom trenutku koristi model 4.0, odnosno 4o, i vidimo da nam je već dao slične stvari koje sam i ja prošao. Zamislite da svaki program koji koriste, bilo da je to web stranica poput YouTube, aplikacija poput WhatsApp ili igra na mobitelu, nije napravljen kao jedan magični fajl, nego kao kolekcija običnih tekstualnih datoteka. Te datoteke sadrže upute, odnosno kod, koje je računalo za čitati i izvršavati. Primjer iz stvarnog života. To je kao kad pravimo tortu prema receptu. Imate više koraka, sastojaka i možda i više papira ili stranica za jedan recept. Isto tako, jedan software može imati više recepata u više datoteka. Ja sad neću sve ovo čitati, čisto sam u ovom trenutku htio pokazati kako koristan ChatGPT može biti za ponavljanje gradiva. I ovaj tu chat ću također isto šerati ispod videa. No, idemo se pobaciti malo na kako funkcionira web. Znači, na webu imamo nekoliko ključnih aktera koji zajedno omogućuju da mi kao korisnici možemo onda otvoriti neku web stranicu, ako smo spojeni na internet, imati interakciju s njom i raditi sve ono što svako od nas radi svaki dan. Pa da malo lakše dočaramo, ako pišemo Server Client Architecture u Google, znači imamo ispasti neki dijagramčići koji su korisni. Znači, ovako zapravo funkcionira internet. Znači, sa jedne strane imamo takozvane klijente, client, i onda imamo tu ono što mi koristimo, znači laptopi, smartfoni, računala i tako dalje, koji na sebi imaju ili aplikacije spojene na internet ili Chrome, Google, neki preglednik, koji kada upišemo neku domenu i zadamo neki zahtjev, taj zahtjev se pošalje na internet, što je mreža, umreženost svih računala, i taj zahtjev ode na server. A server je ništa drugo nego isto također neko računalo, samo namijenjeno da bude server, a ne da bude korisnički uređaj s kojim ljudi koriste za svoje svakodnevne potrebe. Nego serverov jedina svrha je da zapravo prima zahtjeve i vraća, kad obradi taj zahtjev, vraća natrag korisniku da mu se prikaže točno ono što je zatražio. Znači, svaki puta kada upišemo neku domenu, Google Chrome uzme tu domenu, zato se zove čisto i neka internet adresa, zna točno gdje se nalazi to na kojem serveru, pokupi tu stranicu, uzme podatke, složi sve i vraća natrag korisniku na ovaj. Svaki puta kada tako nešto kliknemo, imamo neku interakciju sa stranicom ili aplikacijom, to se konstantno događa preko interneta. I naravno, zato što je internet tako brz i učinkovit, onda možemo definitivno to imati jako brzo na svojim računima. No, kad je tek internet počinjao, kada je internet bio još spor, nije infrastruktura bila izgrađena, taj proces je bio zato jako spor. Web stranice su izgledale samo jednostavni tekstualni dokumenti, da bi što manje bilo megabajta, odnosno kilobajta, tako da bi ovaj tu proces bio i dalje relativno brz. Ali da smo tada htjeli učitati neku stranicu, neku modernu web aplikaciju, to bi trajalo doslovce cijeli dan da taj cijeli put se izvrši preko interneta. Možemo se sad opet malo na ChatGPT. Objasnimo ovim polaznicima na najjednostavniji način kako funkcioniraju klijent i server arhitektura na modernom internetu. Ok, sad ćemo vidjeti što će nam izbaciti. I evo, on je tu više manje rekao to što sam ja rekao. Znači, imamo klijenta, to je web preglednik Chrome, Firefox, Safari ili mobilna aplikacija. On šalje zahtjev, tipa daj mi ovu web stranicu, čeka odgovor i prokazuje ono što server pošalje. HTML stranicu, slike, podatke i tako dalje. Server prima zahtjeve od klijenata, obrađuje ih i tako dalje i vraća natrag odgovor. Ovo što nisam spomenuo je taj način na koji se te informacije putuju kroz mrežu je takozvani HTTP protokol, što naravno nama sad nije toliko bitno tehnički kako to funkcionira, ali je jedna važna inovacija koja je omogućila internet. Tu sad dolazimo do sljedeće vrlo važne stvari, a to su HTML, CSS i JavaScript, odnosno JavaScript na engleskom. Vrlo vjerojatno ste čuli za to, ako i niste, sada ćemo to lijepo proći. Znači, svaka stranica koju otvorimo na našem pregledniku kao korisnici, ona se jedino može prikazati sa ta tri programska jezika. HTML, CSS i JavaScript. I ono što trebamo zapamtiti je da HTML daje strukturu, što smo tu ovdje rekli, vidjeli kao da je to kostur stranice. CSS je dizajn, odnosno prezentacija, znači u ovom slučaju to vidimo kao odjeća, kosa, koža, boje i tako dalje. A JavaScript je ponašanje web stranice, znači neki mozak web stranice. Pa ako pogledamo ovu tu stranicu, možemo reći da HTML određuje da će tu biti neki podnaslov, tu će biti glavni naslov, tu će biti podtekst, tu će biti neko polje za unos
maila, ovdje za šifre, ovdje će biti gumbić i on odredi otprilike gdje će to biti u cijeloj stranici. A CSS kaže ovo će biti ljubičasto, ovo će biti crno i boldano s ovim, ovi efekti nisu, a crno i boldano je tekst, ovo će biti manji font, taj, email boja crna, border ovog input fielda će biti 1 piksel, crna boja buttona, ljubičasta boja i tako dalje, tako dalje. E sad, bilo šta je interaktivno, znači recimo kad god želim nešto kliknuti ili želim otići na drugi page, ili recimo sada kad se ulogiram, kad kliknem na taj gumbić login, pokreće se JavaScript da odradi logiku te interakcije. I tako na bilo kojem kada god kliknemo, ili recimo zašto se ovaj tu podmeni prikaže, kada kliknem na njega, samo zato što JavaScript ispod kaže ako korisnik povuče svoj miš ovdje, klikne na temu, izbaci taj podmeni. Ali strukturu tog menija, dizajn tog menija i svega toga određuju HTML i CSS. Možete zapamtiti da sve što je nešto fiksno spada pod HTML i CSS, a sve što se miče ili radi neku promjenu na stranici, to radi JavaScript. Pa ajmo tu, ja sam upisao opet u četiri što je HTML, CSS i JavaScript. To su temeljne tehnologije izrade web stranice. HTML Hypertext Markup Language je struktura stranice. Zamisli HTML kao kostur web stranice i pomoć njega određujemo što će se nalaziti na stranici. Naslovi, odlomci, tekst, tako dalje. I njegova karakteristika je da često izgleda upravo ovako. Znači imamo neki početni tag koji odredi recimo H1, znači headline 1. I onda znači sve dok ne zatvorimo sa istim tim tagom, to će biti headline 1. Znači HTML karakteristika vizualno da ga možete prepoznati je upravo to da ima uvijek otvarajući tag i zatvarajući tag sa istim terminom, odnosno tagom. Znači ovo je P je paragraf, znači ovo je uvodni paragraf. Isto uvijek se zatvara na ovaj način. Onda imamo slike koje ubacujemo koje nemaju svoj zatvarajući, jedna od rijetkih. IMG, imamo srce, znači gdje se slika nalazi. Alt znači da zna browser pokazati i tekst kada neko stavi mišem preko slike, da je to slika prirode. Onda imamo CSS, Cascading Style Sheets, stiliziranje stranice. To je najčešće ovako jedan popis koji se nalazi uvijek često u samom vrhu stranice. Kaže ok, H1, što vidite da je povezano sa H1, neka bude plave boje, tog i tog fonta i tako dalje. P, kojeg tu koristimo P, neka bude 16 piksela font size i da bude razmak između linija 1,5. Tako da odmah tu možemo vidjeti da je to struktura, dizajn. Onda dolazimo do JavaScripta koji daje funkcionalnost i interaktivnost. JavaScript je programski jezik koji daje dinamičnost i interaktivnost, pomoću njega možemo reagirati na korisnikove akcije, klikove, unos teksta, pomicanje miša, dohvaćati podatke s interneta, prikazivati mnoge poruke itd. JavaScript je definitivno kompleksniji jezik nego ova dva gore. Ova dva gore se relativno jednostavno mogu naučiti, jako su intuitivni, nema neke logike i nekih teških pravila, a JavaScript je baš, ajmo reći, pravi programski jezik. U programerskim krugovima, kad kažeš da si HTML programer, to je neki mem, odnosno štos i fora gdje se zezaju ljudi koji tak nešto kažu. I kako to rade zajedno? Znači, zamislite ovako, HTML, ovo je naslov, ovo je slika, ovo je gumb. CSS, naslov neka bude plavi velik, slika neka bude zaobljena. JavaScript, kad neko klikne na gumb, pokaži poruku. Okay? Sad ćemo pokazati to na nekom primjeru. Vratit ću se tu u Cursor. Ja ću vam pokazati da razne projekte koje radimo u Cursoru, recimo možemo raditi razne web stranice i web aplikacije, se uvijek mijenjamo u neki drugi glavni folder. Znači ovo je glavni folder za digitalni superheroj aplikaciju, sad ću otvoriti neki drugi folder kojeg se jednostavno napravio na svom računalu kako bi recimo napravio ovaj sada tu testni prikaz HTML, CSS i JavaScripta. Odem gore na file i mogu ići open pa mi se otvori moj Windows preglednik ili lijepo otiđem na open recent koji sam sada imao i otvorim jedan projekt kojeg sam za vas napravio. Sad, kao što vidite, ove tu dvije stvari zanemarite, ali tu imamo taj index HTML. I to je jedini file koji ćemo sada imati, koji ćemo prikazati u pregledniku. I prije nego što pokažem kako sam to napravio u Cursoru, ćemo sad malo pokazati i Cursor. Ono što vam želim sada ovime još dodatno ponoviti što sam rekao u prvom videu, a to je da morate doživljavati softvere kao nešto što se stalno nešto nevidljivo događa. Šta po time mislim? Kada ovo otvorim u svom Google Chrome-u, znači samo sam kliknuo na desni klik i Open with Live Server i onda mi je to otvorio, vidite gore domena je ta takozvana lokalna domena. Znači to se sad moje računalo glumi i klijenta i server, jer ova tu adresa je isto kao neka domena, samo lokalna na mojem računalu. Tako da i sami jedan isti kompjuter može simulirati internet, samo što put kojim treba preći je doslovce nikakav, jer je na istom računalu. Okay? Čisto mala dodatna. Sad bih htio da obratite pozornost ovdje tu sa strane desno. Vidite ovaj X i Y. Vidite kako se on miče, kako god ja pomaknem
miš. Evo, tu ću staviti miš sa strane i možemo malo čak i to izumirati. Vidite da kako ja pomičem miš, tako se mijenjaju koordinate. Šta to znači? To su mouse events. Znači ja sad svaki puta, vi kad god koristite računalo, računalo se apsolutno stalno nešto radi. Makar ovak izgleda ti gledaš stranicu, samo malo mičeš mišem, ništa se ne događa, nikakav neki značajni efekt, osim čisto da se vidiš da se tvoj miš miče po ekranu onako kako ga ti mičeš na svom fizičkom hardverskom mišu ili na laptopu na trackpadu. Znači, kad ti ovo radiš, tu se iza kulisa u kompjuteru stalno nešto događa. Ne događa se ništa. Mislim, ja znam da to sad možda zvuči trivijalno, ali to je ono što je meni bilo jako važno da razumijem kad sam prelazio iz korisnika softvera u programera, gdje moraš shvatiti da sve što se događa mora biti nekako tehnički konkretno zapisano. Jer smo govorili o onim razinama apstrakcije, sve se nekako mora ručno prenijeti. Znači imamo neki miš koji je hardverski uređaj, koji mora poslati signal, koji kompjuter prvo preuzme i onda prikaže na ekranu taj miš da se miče ovako nekako u brzom realnom vremenu. I sad ovdje možemo vidjeti da sam ja ovdje tu zadao kursoru da mi napravi jednu malu aplikaciju koja mi mjeri konstantno koordinate. I taj koordinate predstavljaju, poslije ću tu pokazati kako to se radi, da sam dodao mu taj dio, ali se može dodati kao click history. Znači svaki puta kada kliknem desnim klikom, tu će se zabilježiti pozicija gdje sam ja to kliknuo i vrijeme kad sam to kliknuo. Ako kliknem još jednom, tu ćemo imati konstantno taj stream. Ako kliknem desnim klikom, također isto će se događati. Znači, zašto je ovo bitno? Jer sad, ako znate da svaki puta kako funkcioniraju zapravo JavaScript, da on zapravo konstantno zna gdje je vaš miš na ekranu, zna šta je ispod toga, u ovom slučaju tu je sada prazno, nema ništa, ali kad imamo neki link, kao što recimo imamo ovdje, sada u ovom slučaju Google Chrome zna da sam ja mišem stavio preko Canve, i samim time što je preko Canve već ima pravilo u JavaScriptu, ako je miš iznad toga, hover, stavi underline. A kad kliknem, učitaj tu stranicu koja je ispod tog teksta. Okay? I sad, tu sam još dodao da kaže upravo to, da nas malo nauči. How browsers track mouse coordinates. Znači, kada mičemo mišem preko stranice, uvijek se zabilježe ti takozvani mouse eventi. Znači, svaki puta kada nešto dotakneš svoj miš ili klikneš, Google Chrome to zabilježi kao mouse event. Event je općenito, to je ključno kod programiranja, da sve funkcionira na način da se definiraju neki eventi, triggeri, koji onda pokrenu neku definiranu funkciju ili proces koji ima neki cilj da nešto naprave. U ovom slučaju što su mi napravili, ja sam htio da svaki puta kada pomaknem da se tu promijeni vrijednost. Ili kada kliknem da se tu doda di sam kliknuo. I ta funkcija ispod ćemo sad pokazati naravno u cursoru. Znači to je sve ovo tu što smo sada tu na ovoj stranici, sve sadrži upravo u ovom tu kodu. I možemo vidjeti odmah imamo HTML koji su ovi headovi i tako dalje. Onda imamo style, to je zapravo CSS. Onda opet tu dolje imamo različite HTML-ove da vidimo da on zna točno što smo pokazali i tako dalje i tako dalje. I onda dolazimo do takozvane script funkcije, a to je JavaScript. Znači u ovom slučaju recimo može biti taj neki add event listener je nešto kako JavaScript piše da sluša za neke evente. I sad tu ima recimo mouse move event. I on mu kaže, u funkciji, kaže svaki puta kada se dogodi mouse move event, zabilježi gdje se nalazi koordinata x i stavi ju pod x. I ako zabilježi gdje je koordinata y, nakon što se miš pomaknuo, stavi ga pod y. I šta mi tu sam biti? Tu su ogromne količine brzo napravljenih evenata. Ok? Idemo se vratiti samo na ovo tu. Znači, šta se događa? Imamo takozvani mouse event object, gdje vidite client x i client y je pozicija relativna u tom, ajmo reći, prozoru koje gledamo. Imamo i druge neke varijable koje možemo uzeti gdje je miš. Ali kako to stvarno funkcionira behind the scenes? Znači na hardverskom razini tvoj miš ili trackpad pošalje, doslovce kad ti sa svojim prstom klikneš, pošalje taj podatak neki u operativni sustav tog računala. Operativni sustav to onda uzme taj podatak gdje si ti kliknuo i šta si ti pomaknuo i to prikaže onda kroz grafiku na samom ekranu. Onda to uzme Google Chrome, browser engine, on to primi od operativnog sustava i skuži gdje se to, on poveže gdje je taj tvoj miš u odnosu na ono što on prikazuje na stranici. I onda tek uzme to JavaScript koji onda može prikazati te evente, odnosno taj objekt, te podatke na samoj stranici. I tu vidite, tu nam je onda stavio, imamo taj code in action, odnosno kako smo to pokazali, da imamo mouse move, to je upravo ovo tu što sam bio tu pokazao. Vidite da je to isti ovaj tu dio JavaScript funkcije, gdje onda to prikaže sa strane. I vidite, ovaj tu code sluša mouse move event, dobije
koordinate x i y i update tekst koji se nalazi na stranici. Šta se tu, kad se ovaj tu tekst promijeni? Jer mi recimo možemo tu fiksno napisati neku koordinatu, ko u HTML-u, znači P1400, ali svaki put kad ja to pomaknem, on promijeni taj tekst. Okay? Budemo ovu tu još dokument doradili sa nekim idejicama, ali nadam se da mi je ovo sada malo jasnije. Kažem, ChatGPT, ispitajte se što kažem i u dodatnim videima ja ću se vraćati na slične koncepte, tako da više puta ćemo ponoviti jedne te iste stvari. No sad čisto za kraj ovog među videa da vam pokažem ono kako sam ja ovo tu i napravio. Znači u kursoru gore, onda sada kada otvorimo ovaj tu prozor, tu nam se zapravo sada otvara ChatGPT koji je unutar kursora. Gdje ovdje zapravo upisujemo taj prompt. Tu kažemo, recimo ja sad mogu njemu reći, dodaj naslov u glavni dio ovog HTML dokumenta i stisnem Enter. I onda on radi zapravo isto što radi i ChatGPT. I kaže, ok, dodat ću H1 title u dokument, tu ga on napiše i tu nam se sada sa strane možemo kada scrollamo vidimo crvenom bojom je ono što je bilo prije i zelenom bojom što je dodao novo. Ako vratimo se na ovo vidimo da je dodao ovaj tu event. Vidimo da je dodao taj naslov ovdje. Ako ja tu stisnem sada dolje reject, znači da ne želim te promjene su se makle. Okay? I sada vidimo kako sam ja to prije napravio. Znači što sam mu samo rekao, samo jednom da vidite sada moć kako je ova tu mala stranica koja je stvarno super funkcija, lijepo dizajnirana, automatski se ovo lijepo animira, imamo ovaj tu otvoreni bubble i tako dalje, tako dalje. Sve što sam mu rekao je make me a simple HTML with CSS and JavaScript to demonstrate how JavaScript works with mouse events. Znači da napravim i mali HTML s CSS-om i JavaScriptom da demonstriram kako je JavaScript funkcionira sa mouse eventima. Pokaže mi u realnom vremenu koordinate sva miša i prati lijevi i desni klik. Make it large and to the side. I on je samo na temelju toga I'll create a simple file, bla bla bla. Ja koristim se uvijek na engleskom, možete koristiti engleskom, možete koristiti na hrvatskom. Iskreno, ja se imam osjećaj da je bolje na engleskom, preciznije, ali definitivno i probao sam i na hrvatskom i radi super. Tako da, ako vam paše, ako znate bolje engleski, dovoljno dobro engleski, koristite engleski, ako vam je lakše se izražavati na hrvatskom, radite na hrvatskom. I onda on tu je napisao taj kod, ubacio mi ga je unutra, mi samo otvorio taj file i sve unutra ubacio i napisao mi što je napravio. Napravio sam index.html, bla bla, znači da mi ko neki mali summary. Ja sam još onda dodao, super, dodaj sada još gumbić da pokažemo edukativni tekst kako zapravo browser zna i može prikazati koordinate miša. I on je dodao taj button i onda još dodatno napravio ovo tu, znači kada kliknem on zapravo sve ovo tu sam napisao. Tako da ja sam na ovu tu ideju potrošio doslovce ništa vremena i dobio sam lijepi stvarno prikaz da vam pokažem ovo što sam htio pokazati. Okay? I kada ćemo raditi u kursoru, to je cijela zapravo glavna mudrost. Sa strane imamo fajlove koje čak i ne moramo ništa sami raditi, nego je to kursor može sve sam, ali ovaj tu dio je apsolutno najvažniji. Znači, svaki puta kada želimo nešto promijeniti u našem kodu, stisnemo novi chat, tu upisujemo šta želimo napraviti, detaljno ćemo proći sad svaku tu funkciju, tu je najviše posla, no čisto da sad već znate unaprijed, tu upisujete svoje upute šta želite dobiti ili promijeniti u kodu, isto kao što radimo to na ChatGPT-u. Nema razlike. Znači što upišemo ovdje je identično što upišemo ovdje. Samo što nam kursor ima mogućnost za to što dobijemo natrag od ChatGPT-a, odnosno drugih modela umjetne inteligencije, da automatski to predivno update u našem softveru, doda fajlove i vidjet ćemo još neke naprednije stvari. Što ako radimo samo u ChatGPT, on može izbacivati naravno isti kod, ali mi smo onda ti koji moramo copy-pastati to u folder, jer folderi i fajlovi su tako kako pišemo kod, što smo naučili. Ne možemo direktno samo iz ChatGPT-a da nam on napravi kod, to imati prikazano na web stranici. Moramo to raditi unutar našeg programskog sučelja, odnosno takozvanog IDE-a, što je cursor, u što ću malo detaljnije ući u kasnim videima. No to je to sada za ovaj video. U sljedećem videu ćemo još malo detaljnije proći šta smo uopće sad u ovome tu točno naučili i onda idemo dalje na učenje o web programiranju. Pozdrav ekipa. Sada ćemo se baciti još malo na objašnjavanje što smo do sada prošli. Znači još uvijek smo na osnovama. Bitno mi je nekako da kroz ovaj cijeli proces inicijalnih videa više puta prođemo neku stvar i malo po malo vam dajem zapravo, otkrivam kako ćemo i šta ćemo raditi kasnije sa cursorom i sa AI programiranjem, ali bazno da također isto vam ubacim određene temelje o programiranju. Pa da vidimo gdje smo stali zadnji put. Dakle, napravio sam vam bio onaj mali primjer gdje smo micali mišem sa koordinatama i kada kliknemo mišem da se ovdje prikaže kao neki log
svakog klika i da tu vidimo da svaki puta kada pomaknemo neki miš, kompjuter nešto uvijek radi. I to je glavna bila lekcija, da znamo da kompjuter nešto uvijek radi. I sada ćemo još doraditi taj file, da vidimo još kako možemo nadograditi jedan te isti dokument unutar Cursora, a i da vam pokažem još neke ključne stvari koje još nismo prošli vezano za HTML, CSS i JavaScript i kako zapravo web aplikacije funkcioniraju. Onda ćemo se prebaciti na što sve moderna web aplikacija treba, jer za sada što govorimo samo HTML, CSS i JavaScript, vidjet ćemo da nam to nije dovoljno da zapravo kreiramo sve neke moderne aplikacije sa svim nekim modernim funkcijama, interakcijama i tako dalje. No, ajmo se baciti natrag na Cursor. Ovo je onaj file kojeg smo kreirali, odnosno kojeg nam je Cursor i ChatGPT kreirali i to je upravo ovaj tu dokument. Sad šta sam htio? Recimo da vam želim pokazati sada kako smo logirali svaki klik, da još malo pojasnimo ovaj tu dio, da logiramo i svaki pomak mišem. Pa ćemo ući u Cursor, ja ću prvo ovo duplicirati i onda tu rename, stavit ću mouse log.html, zapravo imam identičan sada file, samo ovaj će mi ostati nepromijenjen, a ovdje ću ga izmijeniti. I onda idem u ovu tu kućicu, to vam je već super da se malo i naviknete da ćete tu upisivati promptove i upute što želite od Cursora, što je opet, ponavljam, identično kao da upišete to u ChatGPT. Pa ćemo ja sad tu napisati please add a left side panel with logs for each mouse move. Alternate colors for each entry. Make it similar to the click log. Znači šta želim zapravo reći? Da doda sada lijevi panel sa lijeve strane gdje će logirati svaki puta kada pomaknemo mišem. I sad sve što trebam napraviti, vidimo da nam je tu gore, sad možete već malo početi obraćati pažnju na Cursorove funkcije. On nam je automatski dodao tu gore mouse log HTML. To je upravo ovaj file kojeg smo dodatno napravili. Što znači da ja sad njemu ne moram dodatno tu pisati da želim da taj file izmijeni, jer ako je gore dodan u taj takozvani context window, onda će on znati da to želim napraviti na ovom tu dokumentu. I sad samo stisnem Enter, pa ćemo vidjeti šta će on napraviti. I opet ista stvar, on nešto tu napiše i krene pisati kod. Kada završi sa pisanjem koda, onda se prebacuje tu u sredinu i vidimo, opet želim vam objasniti i naglasiti da način na koji ovaj tu centralni dio funkcionira je zapravo taj editor gdje se može i ručno editirati kod, ali kada dodaje cursor kod ili ga oduzima, onda će zelenom bojom biti označen kod kojeg je sad dodao nakon što je ovo tu izvrtio, a crvenom bojom će biti one linije koda koje je izbrisao. U ovom slučaju tu je sad izbrisao samo jedan komentar i dodao je ove tu linije koda koje bi trebale sada napraviti upravo ono što sam ga zamolio da napravi. I te promjene će se već primijeniti, no ono što je bitno je da kliknemo na accept file kada želimo da to stvarno bude promjena. No, ajmo vidjeti šta je napravio. Možemo sada bez da stisnemo na accept file, možemo opet kliknuti na open with live server i evo ga. Vidimo sa lijeve strane da je dodao log svakog pomaka mišem i s obzirom da je upravo ovo bio moj cilj, da vam pokažem koliko puno se toga događa samo kada mičete mišem, pratite sada tu sa lijeve strane broj. Već sam sad malo što sam pomaknuo, sam već napravio 7 pomaka. I evo, samo ako idem sa mišem na lijevu stranu, već sam došao do 27. Ako se vratim natrag, već smo na 44. Ako idem mišem po ekranu, vidite da sada već brzo smo došli na 100 različitih pomaka mišem. I svaki je imao isto također svoju poziciju, broj i točno timestamp, odnosno vrijeme kada sam to napravio. I to zapravo je stalno se događa. Ovo smo mi sada samo eksplicitno njemu rekli da nam to sad tu napravi. Pa da vidimo i mi kako, evo ako scrollam tu sad dolje, vidim da smo već došli na 187. I ako ja ovo sad cijelo vrijeme radim, to će se konstantno događati. Ako idem malo po piksel, sa desne lijeve strane, to će se uvijek događati. Ako idem brzo lijevo desno mišem, će se također isto puniti taj log. Znači,
ključno je da imate sada na umu da svaki puta kada korisnik ima bilo kakvu interakciju sa računalom, da li sa mišem, pomakom miša, klikom na 2 tipke miša ili na tastaturu, te informacije nam služe da bismo mi tehnički onda nešto promijenili unutar aplikacije. I zadnji put smo to pričali, od hardverskog dijela ide u računalo, u operativni sustav koji šalje te informacije pregledniku, Chromeu ili tako dalje, koji onda vidi šta je na ekranu od aplikacije i onda na temelju tih evenata, što je programeri smo mi isprogramirali, kada netko pređe mišem preko gumba, kada klikne lijevim klikom, kada klikne desnim klikom, pokreni neki proces. I to je ono što prije nego što pokažem još neki dodatni primjer, to je ta lekcija koju prvo morate imati s obzirom na to da želim da budete istrenirani na to da malo razmišljate kao programeri. Možda vam se sad čini kao opet joj, ću ja to znati i tako dalje. Zato ćemo raditi kroz cijele edukacije. Stalno ću vas malo podsjećati na neka ključna pravila, jer na kraju glavni način na koji vi postajete dobri u AI programiranju je da dajete taj dobar specifični upit, odnosno prompt, odnosno što upišete kao instrukciju za AI, to je ono što zapravo će učiniti taj program dobar ili loš, ili taj proces dobrim ili lošim. Jer AI je ništa drugo nego opet neka osoba koja sluša naše instrukcije. I u kasnijem videu ću vam pokazati što sam vam pripremio razgovarajući sa ChatGPT-em da prenesem neke informacije, no ključno je to. On je naš asistent koji ima neke specifične karakteristike. Mi ljudi imamo specifične karakteristike, ali on ima neke svoje specifične karakteristike i način na koji međusobno komuniciramo je zapravo da nam umjetna inteligencija prevodi naše ideje u programski kod. Mi zapravo ne znamo pričati programskim jezikom. Umjetna inteligencija nam onda prevodi naš obični ljudski jezik, pretvara u programski kod. I najvažnije što trebamo stalno razmišljati je kako da taj naš jezik, odnosno našu instrukciju, na pravi način prenesemo u umjetnu inteligenciju da bi ona to znala prevesti u programski kod. I naravno sada kada smo tu na nekom početku, kada imamo neke jednostavne stvari, se čini to trivijalno. Samo mu kažeš napravi mi to i to i on će to i napraviti. Ali kasnije, jer cilj je ove edukacije da dođete do razine da znate razvijati moderne aplikacije sa modernim funkcijama i sa nekim naprednim funkcijama. Tada je taj, ajmo reći, osjećaj i iskustvo kako kreirati taj prompt i sve ostale funkcije u cursoru dolaze do izražaja i one su onda ključne da bismo mogli kreirati kvalitetni kod i da ne bi imali neke probleme. No, kroz cijelu edukaciju ćemo naravno to stalno ponavljati i stalno vježbati. No, ono što je sad ta neka lekcija koju treba naučiti je da svaki neki događaj na računalu je trigger za neki proces ili funkciju. U ovom tu našem sada malom primjeru eventi su pomak miša, s time su dodali ovi logovi sa strane. Ako kliknem, onda tu i sa desne strane se pokrene proces dodavanja loga za svaki klik. Okay? Što se na kraju toj neke funkcije dogodi se neki rezultat ili promjena podataka. U ovom slučaju promjena podataka je koliko imamo broja klikova ili broj pomaka mišem. Ako ovo tu sada refresham, krećemo opet iz početka. Okay? I ovaj tu dio što se sada vidi i klikovi i pomaci mišem su spremljeni u neku malu bazu podataka što Google Chrome može onda vidjeti i prikazati na ekranu. Okay? Znači, glavna mi je lekcija koju želim vam prenijeti je ta da vam se makne ta leća magije od softvera. Na kraju sve što se događa na ekranu i sve što mi što mi programiramo i što želimo isprogramirati mora imati neku tehničku logiku. I zapravo se sve svodi na nešto jako, jako racionalno. Okay? Pa idemo još jedan primjer napraviti u našem ovom malom programčiću. Idemo napraviti nešto sa logom na neki klik batana. Vratit ću se u cursor. Sad mogu vidjeti da je on dobro napravio ovaj kod i tu mogu ili ovdje mogu stisnuti na accept file. I onda se ovi zeleni i crveni dijelovi koda, odnosno linija koda, se maknu i opet imamo finalni file. Ovaj sad file je spremljen i to je to. Ok, sad isto kao u ChatGPT-u mogu nastaviti ovu komunikaciju. Ok, ja sam mu napisao, želim sada pokazati polaznicima što se događa kad kliknu na gumb i promijeni se neki broj na ekranu. Dodaju u sredinu gumbi neki broj, lijepo to i veliko napravi da je pregledno. Vidite, ovaj tu dio, samo čisto sada mala fusnotica, je nešto što on ne bih
da ovo samo ovo izostavi, on bi sam odlučio gdje će biti gumbi, koje veličine će biti. Ako meni baš specifično trebam da bude veće, onda mu moram to reći. I dodaj novi panel koji će ljudskim jezikom s 1000 milisekundi, to je 1 sekunda, odmakom u svakom koraku prikazati što se točno tehnički dogodi nakon što korisnik klikne na gumb. Pa ajmo mu to poslati. I kao što vidite, već je on to uspio sa hrvatskog prevesti na engleski, tako da možete koristiti i hrvatski jezik u komunikaciji, ali ako nešto ne bude neki puta zapnete, dobro je probati na engleskom. I trik je možda da recimo neki puta, ako ne znate na engleskom, možda odite na ChatGPT, napišite tamo na hrvatskom i recite mu da vam prevede na engleski, onda to pastate ovdje. Jako rijetko će to trebati raditi, ali čisto da znate kao jedna ideja. Ok, sad opet možemo u sredini vidjeti da je dodao neke dodatne kodove. Dodao je, kao što vidimo, sada možemo vidjeti da ovdje imamo taj style. Znači šta je ovo? Ovo je CSS, znači trebao je dodati neki prikaz tog gumbića. Onda da vidimo dolje šta je dodao. Dodao je HTML gdje će taj biti gumbić na ekranu i morao je dodati panel i morao je dodati JavaScript, što je vidimo tu dodao, i ovdje dolje dodao novu funkcionalnost za to kada ćemo kliknuti na gumbić. Pa ajmo natrag ovdje, vidimo da radi mouse event i dalje, klikovi dalje rade i sada vidimo kada stisnemo na povećaj broj, eto, korisnik klikne na povećaj broj, browser detektira mouse event, JavaScript engine pokreće event handler, vrijednost varijable count number se povećava za 1, DOM se ažurira, to ćemo sad objasniti, novi broj se prikazuje na ekranu, browser ponovno renderira promjenu na ekranu. Okay? To je koraci koji se dogode svaki puta kada mi kliknemo na ovaj tu povećaj broj. I vidimo da je sada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tako dalje. Svaki puta kada kliknemo, ovaj tu broj se promijeni za 1. Okay, on je sad dodato svaki puta za svaku stvar. Vidimo da ovdje malo je čak i greška neka, jer sam brzo klikao pa je onda uletilo na više strana, mouse eventi dalje rade, ovo sve dalje rade. Znači ovo je sad jedan onako bučkuriš jednog HTML dokumenta, ali vidimo šta se događa u pozadini. Okay? Ove stvari sada što se tiče DOM i tako dalje, to ćemo se kasnije još objasniti, nije to toliko bitno. Ono što je bitno je da iza kulisa se uvijek događaju različite stvari i mi kao programeri uvijek moramo razmišljati kada ćemo davati neke upute, da znamo kako tehnički se to otprilike radi, da bismo onda iz prve znali malo preciznije dati svoje upute, pretpostavljajući, treba će mu pristup bazi podataka, on će onda morati sam zaključiti koju boju želim, možda će pomisliti da želim to povezati s onim failom koji sam prije napravio. Znači uvijek ćemo morati mi razmišljati šta mu još nismo specifično rekli i gdje ćemo sad prepustiti njemu da on to zaključi i da li je to ok ili nije nama ok. Taj proces će se uvijek mijenjati i razvijati. Neki puta stvarno mi nemamo blage veze šta ćemo, kako da nešto napravimo, želimo vidjeti i samo ćemo se potruditi što bolje objasniti šta želimo vidjeti na ekranu. Nećemo mu davati nikakve tehničke upute, nego ćemo mu reći želimo pokazati stranicu koja ima tu i tu ikonu s ove strane i želim kad klikne na gumb da se doda u bazu podataka ili da napravi narudžbu ili tako dalje, tako dalje. I prepustit ćemo mu da on to napravi kako god zna i umije. No, jer ne znamo mi sami. No, onda ćemo vidjeti možda neke greške napravi, onda ćemo reći, ipak napravi ovu promjenu i tako dalje. I sad ću samo to zadnje još pokazati u ovom novom tu primjeru. Tu ćemo stisnuti accept i samo ćemo reći ok, promijeni boju batona u crvenu, ali da bude lijepa. Ok. Ja onda već odmah odem ovdje da vidim šta će napraviti i eto, sad je napravio sa crvenom bojom. Okay, tako da opet ne moramo to raditi sami. Čisto sada još prije nego što idemo dalje bih vam volio još pokazati jednu stvar. Ova tu ikonica, vidite imamo show chat history. Kada to otvorimo, onda imamo sve prethodne chatove koje smo radili sa cursorom. Pa ću ja se vratiti na ovu prvu koju sam mu dao i da vidite samo usporedu kako bi to sad recimo ChatGPT napravio. Ok, sad ćemo napraviti istu stvar, znači ovaj isti prompt, ću ga kopirati, otići na ChatGPT, tu ga pastati i samo ću dodati for the following HTML, give me back the whole file. Dodao sam od to give me back the whole file zato što tu nemam cursor, nego želim samo copy-pastati cijeli dokument. Sad se trebam vratiti u cursor, u ovaj inicijalni file, stisnuti Ctrl A, da mi je znači cijeli kod, stisnuti copy, vratiti se ovdje, tu će GPT, paste i enter.
Znači sad želim samo testirati da vidimo kako će GPT to napraviti u odnosu na cursor. Sad on misli, već vidimo da je on sporiji puno nego u cursoru. I ok, evo ga, piše kod. Ja ću ga sad pustiti da završi. Evo sad je završio, stisnut ću copy. Vratit ću se u cursor i tu ću samo staviti new file. 1.1 mouse log chat GPT, čisto da znam da je to od njega, .html. Odmah će mi se otvoriti u sredini i samo ću stisnuti paste. I onda idem na njega i open with live server. I vidimo da je on puno brži. I da smo došli do 100 njih i kaže reset. Ok, vidimo da je sad ChatGPT napravio za svaki piksel kojeg sam ja tu stavio, da odmah dođemo do 100 evenata, znači da smo već na 58, dok je ovaj demo, ovaj tu, puno, i tako ja sad ovak idem lijevo desno, nije ga baš napravio tako precizan da svaki piksel zalogira. Dok ovdje dolazimo brzo do 100. Sad možemo se natakratiti u cursor, stisnuti new chat, tu imamo njegov sad taj i imamo ovaj mouse log koji je cursor napravio, bacit ću ga unutra i napisat ću mu reci mi kako je tehnički drugačije ista funkcija logiranja pomaka mišem napravljena u ova 2 HTML dokumenta. I sad isto jedna dodatna funkcija u cursoru. Kažem, ove sve funkcije u cursoru ćemo detaljno još počeli, da vam sad malo samo otkrivam šta sve imamo. Ovdje kad stisnemo na agent, umjesto agent možemo ask. Koja je razlika? Agent mode upravo to. Kad mu damo uputu, on će odmah mijenjati naše fajlove. A kada kažemo ask, onda će nam samo opet klasični ChatGPT samo dati odgovor. Ja ću stisnuti enter. Kaže, u oba dokumenta postoji funkcionalnost za logiranje pomaka mišem, ali tehnička implementacija se razlikuje na nekoliko ključnih aspekata. Način povezivanja funkcije za logiranje pomaka, ovdje imamo u mouse logo ChatGPT-a ovako, i to kaže svaki pomak miša, svaki event odmah poziva funkciju, znači svaki trigger, mali piksel, svaki, bez obzira koliko brzo mišem prešli, svaki pikselić se logirao, svaki event se logira. U mouselog.html imamo throttling, logiranje se događa najviše jednom svakih 100 milisekundi. Smanjuje se broj doma operacije, zato smo imali tako manji broj evenata. Naziv struktura funkcija za logiranje, ok, razlike u dom strukturi, ok, tako dalje. Nije bitno sad, nisam htio sad detaljno da nam to sve da pročitamo, no ono što mi je bilo zanimljivo je da su ChatGPT i Cursor napravili malo drugačiju implementaciju za istu stvar, za isti prompt, a odmah pokazuje da će uvijek biti te fluktuacije i to je ono što trebamo stalno imati na umu, da moramo paziti da on će čak i isti, i u Cursoru ako isti prompt na 2 puta, 3 puta ponovimo, će umjetna inteligencija malo neki put drugačije nešto napraviti. Tako da će, ali drugu stvar koja mi je bila ovdje bitna je da vam malo pokažem i taj agent, odnosno ask mode, i da možete, znači kako možete dodavati više fajlova u box. Znači isto kao što recimo u ChatGPT možemo uploadati više fajlova, tako isto i ovdje ako prebacimo u chat od Cursora svaki fajl, onda se on doda u taj kontekst i kada napišemo prompt, onda i taj fajl se uzima u obzir. Kasnije ćemo to opet pokazati, ponoviti i tako dalje i tako dalje. Ok, tu smo sada završili sa tim primjerčićima i tu smo se zadržali na HTML, CSS-u i JavaScriptu i poslije u sljedećem videu ćemo se baciti na naprednije aspekte programiranja web aplikacija koje nam pomažu da razvijemo sve neke moderne funkcije. No prije toga još sam vam htio pokazati jednu stvar i malo da popričamo o svemu tome, a to je sljedeće. Znači, htio sam vam također isto malo da pojasniti kako funkcionira sami programski kod. Već sam vam bio rekao u jednom trenutku da obratite pažnju da imamo te interpunkcije koje nešto znači. Znači, točka, navodnici, zarezi, zagrade, strelice, ovo isto se zove backtick, ovo je pipe znak, dvotočka, vitičaste zagrade. Znači, imamo na raspolaganju svakakve nekakve interpunkcijske znakove koji se nalaze u običnom tekstualnom formatu i pomoću njih zapravo razvijemo takozvanu sintaksu programskog jezika. I ono što je meni bilo pomoglo u
objašnjavanju, odnosno razumijevanju svega toga je da zapravo samo to gledamo kao neki specifične pravila nekog jezika koji mi sada ne znamo. I tu sam onda rekao, sad tu ćemo proći chat koji sam napravio sa ChatGPT-em, gdje sam mu rekao sljedeće. Znači da imam ideju kako bi početnicima objasnio pravila unutar nekog programskog jezika, poput sintakse, znači dvotočke, navodnici, zarezi, strelice, općenito sve moguće neke sintaktička pravila koja se koriste u određenom programskom jeziku, gdje je to zapravo povezano i slično kao što u grafičkom low-code kreiraju određenih softvera. Također isto imamo grafička pravila. Primjerice, ako gradimo web stranicu u WordPressu, onda imamo neku formu gdje unesemo piksele koliko želimo da neka kućica bude široka, recimo Elementor. Ovo se vidi da sam snimao onom svojim alatom, pa zato je to zapravo samo transkripcija moje naracije. Ali zato sam htio reći, vratiti se malo sada u WordPress i ako znate imamo Elementor koji kada kliknemo na bilo koji element na našoj stranici nam se tu sa strane otvaraju zapravo neka forma koju možemo onda taj element uređivati. Imamo nekoliko tabova i svaki od njih ima neke kućice. Sad, znači ako recimo otvorimo ovaj tu i sad vidimo tu nam je širina i tu piše pikseli. Gdje ovdje moramo unijeti širinu? Pa ne moramo razumijeti nikakav jezik. Svako na svijetu koji imalo malo se nauči o softverima i radi nešto na internetu i od male djece nadalje će vidjeti da neka kućica znači za unos neke vrijednosti. I ova tu kućica, grafički gledano, znači ovo samo što je jedan piksel napravljena ta kućica kao pravokutnik, smo mi naučeni da znamo da tu treba unijeti neku vrijednost, u ovom slučaju za širinu. I to želim povezati samo da je to identična stvar, ovaj tu pravilo, da se tu unosi vrijednost. Je isto kao što svi znaju, bez obzira koji jezik pričali, da ovo znači dobro ili ovo nešto drugo što drugo znači. Ili mimika lica, znači kad se nasmiješimo, ne moramo razumjeti talijanski da bi Talijan razumio da smo se nasmiješili. Možda postoji neka kultura koja ima drugačije kodiranje izraza lica, ali grafičko sučelje u ovom smislu je neki univerzalni jezik gdje mi koji koristimo internet, bez obzira koji jezik pričali, hrvatski, engleski, francuski i tako dalje, ćemo znati da kućica služi za neki unos neke vrijednosti. Ali tako je isto i u samom tekstualnom kodu. Znači ove tu navodnici su zapravo ta kućica. Mi znamo, ako želimo dodati ID, recimo u ovom tu konkretnom slučaju, ako želimo dodati ID, moramo napisati jednako navodnici, šta želimo vrijednost i zatvoriti navodnik. Okay? To je ovaj tu dio, kako je ovaj tu event area napisano, je isto kao što je ovdje negdje neko polje gdje upišemo recimo ovdje neku vrijednost za širinu. I to je on meni onda tu napisao. Ok, za početak zamislimo kako funkcionira rad u nekom grafičkom alatu poput WordPressa, točnije Elementora. Tamo recimo želimo promijeniti širinu jednog elementa, na primjer banera ili slike. Što radimo? Kliknemo na taj element, otvorimo njegov izbornik, pronađemo polje za širinu i unesemo broj recimo 300 piksela. To je upravo ovo tu što sam ja sada napravio. Kliknuo sam na ovaj element, tu mi se otvorila panel i unio sam širinu. Nakon toga kliknemo na save, gotovo, širina je promijenjena. Ali što se ovdje zapravo događa u pozadini? Mi smo zapravo kroz grafičko sučelje popunili određene pravila. Program je interno zapisao našu odluku u formatu koji razumije, HTML, CSS kod i čak bazu podataka. Sad, kad kodiramo ručno, znači ovdje u programu, radimo zapravo istu stvar, samo što nemamo grafičko sučelje koje nas vodi za ruku. Mi sami unosimo pravila, tipkamo rečenice koje moraju biti točno napisane da bi ih kompjuter razumio. I zato su pravila poput točaka, zareza, navodnike, dvotočki, strelice i svega ostalog toliko važna. Kao što u Elementoru morate unijeti broj, kliknuti save, tako u kodu morate pravilno napisati recimo width, dvotočka, 300 piksela, dvotočka, zarez. Okay? Ako zaboravite dvotočku ili točku zarez, kao da ste u Elementoru ostavili polje prazno, stisnuli save. Ništa se neće dogoditi ili će se pojaviti greška. Ovo vam daje puno veću slobodu, jer kada pišete kod sami možete stvarati puno kompleksnije stvari, vlastite forme, interaktivne aplikacije, igre, web stranice koje nisu ograničene samo na neko grafičko sučelje nudi. Programski jezici su zapravo samo set pravila kao u prometu gdje svaka sintaktička sitnica, zarez, navodnik, točka, određuje kako će program ili stranica voziti. Ok? Ja sam sad tu malo rekao da mi napravio još neke usporedbe, znači grafičko sučelje, Elementor, tu imamo klik, unesi 300 piksela save, ovdje samo stavimo width 300 piksela. Želimo promjena boje teksta, klik, odaberi crvenu, save, color, dvotočka, red, točka, zarez, i tako dalje, i tako dalje. To mi se čini da vam je jasno. Sad sam htio ga zamoliti sljedeće. Molim te sada još dodatno objasniti na primjerima i usporedi kako je onda ograničenost grafičkog sučelja za generiranje koda, jer netko onda mora napraviti prvo neki software koji osmisli sve moguće scenarije koje bi neki korisnik htio napraviti, pa onda napraviti i pripremiti, isprogramirati iz grafičko sučelje, dok kada se direktno pišemo, ovo je grozna transkripcija, ali razumijemo svi što želim reći, pišemo kod, mi imamo potpunu slobodu i daj neki dobar primjer koji to ilustrira. Naravno, ovo je jako važno za razumijevanje. Jako me je počeo hvaliti ChatGPT. Znači, ograničenost grafičkog sučelja versus potpuna sloboda pisanja koda, to je upravo ono što sam vam bio
već bio napomenuo, zašto low code rješenja poput WordPressa ili Babla i tako dalje nisu toliko moćni kao AI kodiranje, jer je zapravo imamo AI kodiranje je zapravo low code kodiranje, samo puno veći stupanj slobode i pišemo direktno kod. Ne moramo ovisiti o rješenjima poput WordPressa i Elementora da bi nam oni omogućili neki međi korak koji mi možemo napraviti. Jer ogroman je spektar stvari koje možemo napraviti. Znači, grafičko sučelje, netko drugi već osmislio što se korisnik može raditi. Primjerice, programeri u Elementoru su morali sami da raditi, ok, treba im ovo, a mi možda želimo nešto totalno drugačije i nemamo to u Elementoru. Programeri su definirali opcije koje postoje, no, dakle, mogućnosti su ograničene na ono što dizajneri tog sučelja predvidjeli. A kad pišemo kod ručno, mi definiramo što želimo napraviti. Nema limita, možemo napraviti sve što kompjuter dopušta u određenom programskom jeziku i imamo potpunu slobodu. Primjer, recimo da želiš napraviti na stranici kada korisnik pomakne miš iznad slike, slika se zavrti za 360 stupnjeva i promijeni boju. U Elementoru možda možeš napraviti osnovni efekt hover efekt, da se slika malo poveća. Možda čak ima i opciju da promijeniš boju, ako imaš proverziju, ali rotaciju 360 stupnjeva i custom animaciju ne možeš bez custom CSS-a ili nekog plugina koji to već prije napravio. A u kodu možeš to jednostavno napraviti ovako. img, hover, transform, rotate 360, filter, hue, rotate 90, transition, all, pola sekunde, da bude lijepo. I to će raditi odmah, bez ograničenja, bez čekanja ti neko omogući tu opciju. Kada koristiš grafičko sučelje, koristiš ograničen alat koji je neko drugi zamislio, kada pišeš kod, sam postaješ arhitekt svojih ideja. Ok, ja sam mu sad rekao, ok, sad iskoristimo ovu priliku da pokažemo zašto je pisanje koda s pomoću umjetne inteligencije poput toga u Cursoru znatno moćniji oblik low code programiranja, no code programiranja nego kroz grafičko sučelje poput Elementora ili Babla. Odlična ideja, bla bla bla. Zašto je pisanje jače od klasičnog? Grafički alati nude gotove opcije koje možeš slagati poput puzli. Ako postoji, super, klikniš, postaviš. Ako ne postoji, moraš nešto sam napraviti. Primjer, Bubble ti omogućava kako lako napraviti web aplikaciju, ali ako želiš custom login s posebnim pravilima, tada već trebaš dodatni plugin ili programera. Pisanje koda s pomoću AI u Cursoru, ChatGPT i tako, i dalje pišeš pravi kod, samo mnogo brže i jednostavnije. Kad ti nešto treba, naprimjer custom login, specifična animacija, komplicirana baza podataka, nema čekanja da neko to napravi za nas, nego mi odmah to možemo uz pomoću inteligencije napraviti. Možeš stvariti što god zamisliš, čak i ako su to stvari koje još nisu gotove ili gotove opcije, ali niko još do sad to nije napravio. Kombiniraš snagu, brzina low code pristupa i sloboda čistog koda. Grafički alati ti daju gotove komandiće slagalice, pisanje koda s pomoću ti daje čitavu tvornicu za stvaranje vlastitih puzli. I ono što tu još je dodatno, on nije naglasio, a ono što mislim da je jako važno, je da mi zapravo onda samo smo fokusirani na jedan malo grafičko sučelje, to je taj prozorčić koji pišemo stvari i onda malo u kursoru koji imamo neke opcije što trebamo napraviti. A kada radimo preko sučelja, mi stalno moramo učiti novo sučelje. Meni je osobno isto sa edukativne strane, mi je najgore bilo to updateanje softvera. Znači ja napravim edukaciju iz Google oglasa, WordPressa i tako dalje, bum, evo novo sučelje. Moram ga sad ga opet napravim. Opet za tjedan dana opet neko novo. Zašto? Jer vide potrebu tržišta, vide da im treba napraviti možda dodati, nemaju neku puzlicu. Korisnici u Elementoru sada žele još malo, vidjeli su da bi im fali, nisu im do sad napravili, pa onda dodaju to. I onda vide da to možda ne stane u onaj tab prvi, pa moraju prebaciti taj postojeći tab u neki drugi tab i onda sad to nema više u onom videu u verziji koju sam ja snimio edukaciju. Da, i Cursor i sve ove ostale stvari se također isto upgradeaju. Isto nije nešto što se može potpuno naučiti, ali ovdje nije stvar da vi učite u potpunosti sve gdje se šta treba kliknuti i opet imati mentalni baggage da to morate naučiti, nego zapravo se radi o relativno jednostavnom sučelju u kojem možemo jednostavno se fokusirati da zapravo pišemo tu svoje upute. Ovdje imamo centralno taj kod koji većinu 90% vremena uopće nećemo trebati gledat. Vi sigurno ne jako dugo dok ne dođete do neke naprednih stvari. Tu imamo popis dokumenta i još ćemo imati jedan tu panel koji se zove terminal, ali to ćemo kasnije također isto proći. I zapravo to je to. Mislim, oni će dodavati tu neke promjene, modeli će se poboljšavati, bit će sve nekako još lakše i moćnije, ali fundamentalno mislim da se neće promijeniti. Jer evo, ChatGPT je zašao prije već vremena, pa i dalje ista stvar, samo popisujemo tekst i umjetna inteligencija izbacuje natrag ono što želimo od nje. Tako će i ovo tu, samo će se malo neke funkcije dorađivati, jer one će biti samo da još intuitivno povećaju i poboljšaju naše iskustvo kao osobe koje žele AI programirati. Tako da
Ovo je meni također isto najdraža moguća edukacija, uz to što mi je najgeekastija i najviše volim ovo raditi, je to što ja znam da sad s vama zapravo ne moram ništa pretjerano ulaziti u neke funkcije, iako ih ima i proći ćemo kroz ostale videe, nego više ćemo samo učiti kako komunicirati s umjetnom inteligencijom i onda se stvarati proces kao pravi programeri gdje rješavamo probleme ili dorađujemo šta želimo, kako želimo i tako dalje i tako dalje. I to po meni se neće brzo promijeniti i dapače mislim da je zbog toga i puno lakše ovo i naučiti. Već i sa vama, nekima s kojima sam bio i radio, već se vidi da već vi intuitivno, bez da ste i čak i puno toga naučili, već ste se ohrabrili dati neke upute, promptove ChatGPT-u ili Cursoru i dobiti već neke fajlove i to što ste postali, što ste možda samo bez veze bacili neki prompt, ono najosnovniji, da vam nešto ChatGPT napravi, je već bolje nego većina webova koje sam dobio na pregled nakon što su ljudi prošli cijelu edukaciju iz WordPressa i tako dalje. Zato što niste dizajneri, ne pazite na detalje, nemate vremena to sve još na početku znati i učiti, ali umjetna inteligencija to zna i ona može to donijeti odluku bez da joj se to eksplicitno kaže. I to je stvarno zbog toga fenomenalno i nevjerojatno. Tako da taj neki ključni isto također aspekt u svemu tome je što se zapravo taj naš rad se svodi samo na tu jednu dimenziju gdje mi komuniciramo sa umjetnom inteligencijom i ona prevodi naš jezik ljudski u kod. Nema više učenja s učenja. Ok, ovdje sad meni malo to nešto usporedio i sad sam mu rekao još, ok, sada bih volio da tu im damo lekciju o razini apstrakcije. Kako funkcionira računala od bazne fizike računala pa hardverskog dijela do machine koda i binarnog koda sve do razine modernih programskih jezika i onda objasni kako low code rješenja su iznad toga i druga stvar AI asistirano kodiranje kao još jedno loko rješenje. Ok, sad dolazimo u temu razine apstrakcije, jedna od najvažnijih tema za razumijevanje programiranja i tehnologije općenito. Ja ću ti to posložiti opet edukativno, bla 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 bla. Lekcija, razina apstrakcije u računalima, od fizike do AI asistiranog programiranja. Prvo, bazna fizika računala, hardware. Na najnižoj razini računala je fizički uređaj. To je jako bitno. Temelji se na strujnim krugovima, tranzistorima i elektronima. Bit je najmanja informacijska jedinica, može biti 0, nema struje ili 1 ima struje. Primjer, kada pritisneš tipku, fizički šalješ električni impuls kroz sklopove svog miša direktno u procesor. Strojni kod, takozvani machine code, procesori, ne razumiju ništa osim niza jedinica i nula. Strojni kod su instrukcije zapisane u binarnom obliku koje procesor direktno izvršava. Znači 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Vi koji ste išli u gimnaziju ili u tehničku školu ste vjerojatno imali informatiku i onda se možda sjećate kako to funkcionira. Strojna naredba koja može značiti učitaj broj 97 u registru. Nakon toga imamo assemblerski jezik. Da ne bismo morali pisati sa jedinicama i nulama, znači to je sad ta razina apstrakcije gdje računalo razumije samo jedinice nule, a mi smo razvijali svaki neki korak iznad toga, gdje onda mi možemo zapravo komunicirati na ljudski način, a svi ti softveri koje sada prolazimo, onda oni to spuštaju dolje na razinu same fizike unutar računala. Tako da sve što radimo zapravo se na kraju dana svodi na to da računalo to može procesirati kroz jedinice i nule. Assemblerski jezik, da ne bismo morali pisati sa jedinicama i nula, nastaje assembler. Assembly prevodi jednostavne tekstovne naredbe kao u strojni kod. Ok, onda četvrto. Visokorazinski programski jezici, Python, JavaScript, C++, sad smo prošli recimo JavaScript. Ljudi su razvili lakše načine za komunikaciju s računalima. Umjesto da pišemo instrukcije za svaki korak procesora, koristimo razumljive naredbe. Recimo u Pythonu kažemo print, zagrada, hello world. Ispod haube ovaj jednostavni kod prolazi kroz prevoditelje, takozvane interpretere i kompilere i pretvara se u strojni kod. Znači mi ovo napišemo u programskom jeziku naše datoteci, u ovom slučaju Pythonu, .py ili .html, a postoje u našem računalu sve ove dodatni mali softverčići koji to onda sve to prevedu na razinu jedinica i nula. I zato to sve funkcionira. Okay? Frameworksi, biblioteke, low-code alati, WordPress Bubble, još jedan nivo apstrakcije koji ide iznad toga. I onda još AI asistirano kodiranje kroz Cursor, GitHub, Copilot, ChatGPT još može razumijeti samo naš prirodni jezik i generira kod umjesto nas koji onda opet slijedi cijelu tu proces dolje prema ome. Ključna poruka. Kako idemo prema višim razinama apstrakcije, se manje razmišljamo o tome kako računalo točno radi, a sve više o tome što želimo da računalo napravi za nas. I zato na razini strojnog koda bi morao sve definirati precizno, na razini high level jezika razmišljaš o zadatku neotranzistorima, na razini low code alata slažeš funkcije bez pisanja koda, a na razini AI asistiranog kodiranja samo pisuješ svoj cilj, a AI piše kod za tebe. Zaključak za polaznike, razumijevanje viših razina pomaže vam da bolje razumijevate više razine. AI neće zamijeniti razumijevanje, nego ga ubrzava i omogući da brže i bolje stvarate. Ok, sad sam ga tražio što neki praktični primjer, no
to sad nije toliko bitno. Tu sam ga zatražio da napravi kao Python funkciju, da vidimo sa Python funkcijom kako to dođe skroz do dolje, do razine jedinice 0. Znači naša jednostavna Python funkcija, napišemo def pozdrav, print pozdrav polaznici. Što se događa ispod površine? Od Pythona idemo, Python interpreter ulazi u igru kad smo mi ovo saveali, koji pretvara taj Python kod u bytecode. Znači Python interpreter pretvara naš kod u bytecode. Bytecode je niža razina nego kod koji smo pisali, još uvijek nije strojni kod. Bytecode je univerzalni i neovisan o operativnom sustavu. Primjer bytecode instrukcije za našu funkciju bi onda bilo, znači ovaj tu, kad mi ovo napišemo, to opet je neka vrsta low code, to vam hoću reći, da se to mora prevesti prvo u ovakvu neku funkciju. To je ista stvar, samo u bytecode programskom jeziku jednostavniji. Onda interpreter dalje prevodi bytecode u strojni kod, koji onda izgleda ovako. Okay? I to onda ide u računalo koje to izvršava. I onda se tu događaju i električni impulsi. Na najnižoj razini računalo samo pali, gasi električni signal 0 jedinica. Ako je struja prisutna 1, ako struja nije prisutna, onda je 0. Kombinacijom tih signala ostvaruju se sve operacije koje onda vidimo kao program. Ovo sad nije bitno. Znači, kada pišemo kod, nismo direktno komunicirali sa hardom, pišemo više slova apstrakcije, interpreteri i kompileri su mostovi koji naš razumljiv jezik prevode u ono što zaista može izvršiti. Električni impuls. Ok, ovo su sad još neke stvari koje su sada na istu šemu što mi je dao. I ja sam htio reći samo da još imamo tu lekciju zašto je važno razumjeti kako računalo radi ako koristimo AI kodiranje. Zašto je to važno? Bolje postavljamo pitanja, promptove, to je pogodio. AI ne čita naše misli, on odgovara na temelju načina koji ga upitamo. Ako razumijemo što računalo stvarno treba napraviti, kako procesor razmišlja, kako mora razmišljati, tako je, naravno ovo je sad napredno, ali generalno mi se nećemo ići u toke detalja, ćemo učiti o samom programskom jeziku, poput JavaScripta, poput Reacta i tako dalje, da bismo znali kasnije razviti još neke naprednije promptove za umjetnu inteligenciju. Ako znamo da se petlje ponavljaju iznova, možemo reći generiraj optimizirani kod za obradu velike liste bez nepotrebnih ponavljanja. Tu je sad on dolja, mislim, dobro napravio. Znači, kad nemamo razumijevanje o programiranju, možemo staviti prompt napiši mi kod za login. A kad razumijemo program, onda možemo reći, programski jezik, onda možemo reći napiši mi siguran login sustav sa haširanjem lozinki i validacijom inputa. Možemo bez razumijevanja reći napravi mi graf, ali kad razumijemo onda ćemo reći napravi graf linije koristeći pandas, data frame, bla 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 bla. To je sad recimo za Python. Napravi stranicu, umjesto toga ćemo napisati napravi HTML stranicu s prilagođenim CSS stilom i formom koja validira unos prije slanja. Okay? To su stvari koje ćemo kroz cijelu ovu edukaciju se izvježbati, da vi nećete onda samo pisati ovakve promptove, napravi stranicu, nego relativno slične poput ovog tu. Znači sa puno već nekim naznakama da znate upisati prompt koji predviđa neke stvari. Jednostavna analogija, korištenje AI bez razumijevanja programiranja kada voziš auto bez razumijevanja osnovnih pravila prometa. Možeš ići naprijed, ali kad dođeš do raskrižja, gubiš se. Zaključak, AI nam daje moć da brzo pišemo kod, ali znanje nam daje moć da razumijemo, ispravimo i poboljšamo taj kod. Kombinacija razumijevanja i AI asistencije je ono što stvara prave moderne developere. I to je taj završni zaključak što sam htio sa vama danas proći. Okay? To je to od današnjeg videa. U sljedećem videu ćemo sad se baciti malo na ove naprednije stvari vezano za programiranje, web programiranje, React, Astro, Next.js, baze podataka i tako dalje, jer sad to ulazi u cijelu priču. Sad smo se samo zadržavali na HTML, CSS-u i JavaScriptu, što smo vidjeli da može se kreirati već i dosta napredne neke funkcije na samoj stranici, ali ako želimo baš napraviti neke velike aplikacije, što nam je naravno svima cilj, moramo uvesti još neke dodatne alate i programske jezike i takozvane frameworke i biblioteke koji nam onda pomažu da to i napravimo. Pa vidimo se u sljedećem videu.